مزگینیا یوحنا دو نفس لپی خاچکرنا عیسی مسیح و ددم اورشلیم دبنده سلطداریا امپراتوریا رومای دبو هاته نویساندن. جزای خاچکرینه ددمک وساده ده هات پیکانین که او جبو رومایان لدار بو لید شریعتا جهویان ده تنه بو. عیساو همو باورمندین ویجی جهو بون. مزگینی وی سردمی نشان دده که او ده نافبرا دیرا که هین نو گشت به او سازین گل جهویان ده جهی پولمیک و انتاگونیزم که به هم پایه. اف فیلم تماشای که خوراگر یا وی مزگینیه. ده دست پیکه ده گوتن هبو. گوتن بخوده ربو و گوتن بخوده بو. او ده دست پیکه ده بخوده ربو. هر تشت بوی آفری و بیوی تشتک جی نافری. جیان دوی دبو و جیان روناهیا مروفان بو. روناهی ده داریه ده شوق ده. داری نکار بویه وی تک ببه. مروفک جه آلیه خوده و هات بو شاندن که ناویوی یحیی بو. او هات جبو که شاهدیا رونایی بکه دا که همو بریبریاوی باوریه بینن. او بخواه نه رونایی بو لی او هات که شاهدیا رونایی بکه. روناهیا راستین آکو همو مروان رونید که هات دنیای. او لدنیای بو و دنیا پی آفری لدنیای او ناس نکر. او هات مالا خواه لی گلوی او قبول نکر لیوی حق تا همو کسین او قبول کرن او باوری بناوی ویانین که ببن زاروکین خوده. او نج خوینه نج خواستنا بدنه و نجیج خواستنا مروف چه بون لی او جو خوده چه بون. گوتن بو خوین و گوشت به کرم و راستی تجد ناو مده بجه بو. مرومت آوی یعنی کره یک تا یکش بافته دید یحیاج بووی شاهدی کرش و بدنگه کی بلند لسروی گوت من گوت بو یکو پشتی من ته دسر من ریا چمکی او بریاکو از هبم هبو یکو من لسرد گوت اف بو. تواهی همه جزیدهی آوی کرم لسر کرم استند. چمکی شریعت به دست موسی هات داین کرم و راستی بر ریا عیسی مسیح هاتن. تو جاران تو کسی خودی ندیدیه لی کره یکتا خدای کل بر سنگ باوه وی بخواه او دازانین. چاقی سرکن جویان جو اورشلیم جی یحیی رهنه کاهین و لیویشاندن که جه بپرسن. تو کی؟ یحیی اشکره کر انکار نکر او گوت. از نه مسیحم. نخواه تو کی؟ ما تو الیاسی؟ نه از نه. ما تو او پیغمبری؟ نه. نخواه تو کی جمعه بیجه؟
دا کو ام برسوک بدن وان این کو ام شاندنه تو کیش با خود چه دبیجی؟ یحیی چاوا کو ایشایه پیغمبر گوتو بو برسواندا از او دنگم کل بریه گازی دکه ریا خودان راز بکن چاوا کو ایشایه پیغمبر گوتیه او کسین هات بون شاندن جه فریسیان بون وان جه پرسی مادم تو نه مسیح نه الیاس و نه جی پیغمبری نه خود تو چما اماد دکی؟ از به آوه ایماد دکم لی یک دناو وده هیهون نزانن اوکیه یکو پشتی منتی اوه و از نه جامع بنین چارو خاوی وکم توایا وان تشتان لبیتانیای چه بون اف دردکت آلیه دن ایچم اردنی کو یحیی تیده ماد دکر دوتر روژر یحیی دید کو عیسی بر بوی وته وایه برخی خود یکو گنهین دنیای رادکه اوه یکو من سرگوتو بو پشتی من مروفک تیکو دسر من ریا چمکی او بریا من هبو من بخوا نزانی بو او کیه لیش بو که اوج اسرائیلی را به اشکره کرن از هاتم کو با آوه عیماد بکم یحیی شاهدی کر و گوت من دیت کو روح جعزمین وکی کفوکی که دهات خواره و لسروی دانی و ما من بخوا نزانی بو او کیه لیه از شاندم کو با آوه عماد بکم جمن را گود تو ببینی روح به خواره و لسر که دینه و بمینه او کو بر روح پیروز عماد دکه من بخوا او یک دید و شاهدی کرکو کره خوده اوه دوتر روژه دیسا یحیی به دو شاگردین خوره بو دما دید کو عیسی در باست به گوت وایه برخی خوده دو شاگردان گوتن اوی بهیست و لپی عیسی چون عیسی لپش خو زوری و دید او لپی ویتین ون چه دیگرن؟ تلکودی منی ربی که به ورگراندن ماموستهیه ورن ونه ببینن وقت پشتی نیورو ساعت لدورا چاران بو ایجار او چون اوان او دید کو او لکدره دمینه او اوی روژه لباو ایمان یک جوان هر دو کسین کو یحیی بهیست بون او لپی عیسی چوبون اندراوی سه برای شیمون پتروس بو وی ده جهت برای خو شیمون دید او جهره گوت من مسیح دید اف پیف به معنی رون کریه وره وی او آنی با عیسی عیسی لوی نیری ناویت شیمان کره یوحنایه
و بناوه کیفاز گازی تبکن. او به پتروس را عینیه و به مانا لاته. دوتر روژه ایسا بریارده که هره هریما جلیله. وی فیلیپوس دید و جیره گوت لپی من وره. فیلیپوس جبیت سایدای بو که اندراویس و پتروس جور بون. فیلیپوس ناتانیل دید و جیره گوت ما عیسای کوره اوسوه نصرتی دید کو موسی دی شریعت خوده و نویسن پیغمبران لسر نویسینه ما جی نصرتی تشتکی خش دکاره درکبه وره او ببینه. گاوا ایسا دید که ناتانیل بربوی وته لسروی گوت وای اسرائیل یکی راست. یکو تو حیلل باویتونه. ما تجی کمن ناسکی؟ بریا فیلیپوس گازی تبکه تو هل بنه دار هجره رونشتی بوی من تو دیده. ربی تو کره خودی تو پادشاه اسرائیلی جبر کو مشترا گوت من تو لبنه دار هجره دیتی تو باورد که تیتشتن جوه مزنتر ببینی براستی اجوره دبیجم و نه ببینین کو چاوا از منطقه دشه و ملائکتن خوده تین خوار سر کره مروف او دچن جور پشتی دو روژان لباجار قنایا جلیله دیلانک هبو. و دیا ایسا جی لور بو ایسا و شاگردین خوشی جبو دیلان هاتبون و خوندن. گاوا شراب خلاص بود یا ایسا جیره گوت شراب آوان نما ستی به چیز منه گلو هی ساعت من هاتیه هر چی جوره بیجه بکن لور شش کوپین گورین هبون که جهویان جبو عادتین خویم پاقش کرنه بکار دانین هر یکی جوان دناو برا تو سه دنان ده آو هلده دان وان کوپان با آوه تجرب کن وانه و حتی بردف تجکرن نه هنکی درخن و سرک زیافت را ببین
وانه و بر گوا که سرک زیافته جاوا که بوبو شراب و خوار وی تی در نخست که اوج که دری هاتیه لی خزمتکارن که آوانی بون دزانه بون سرک زیافته گازی زاوه کر هر کس پیشی شرابا قنج پیشکش دکه چاقه و خواندی زیده و خوارن او آن نقنج دردخه لی تا شرابا قنج حتی انها هلانی او نشانه که عیسی لقنایا جلیل چکر آپیشی بو به ویاوایی وی رومتا خود داخیا کرن و شاگرتین وی باوری بیانین پشتی ویه که عیسی تبی دیا خواه براین خواه و شاگرتین خواه چو کفرناهومه و او گلک روژان لور نمان ججنا درباس بونه یا جهویان نیزک دبو و عیسی هلکشیا اورشلیمه ده پرسگهی ده وی او کسین که دوار می او گوک دفروتن و پرگوهرین رونشت گیتن ویش بنان قامچیک چیکر او حبو دوار و میجی جه پرسگه درخستن پرین پرگوهیران رجاندن و ماسیون وان گیر کرن ویش که وک فروشان رو ها گود وانجبه داری راکن ایدی مالا بابه من نکن بازارگه هات بیرا شاگرتین وی که هاتیه نویساندن خیرت کشیا جبو مالات وی من بقدینه لسر ویه که جهویان جه پرسی تجبو ما چه نشانه چکی کو تسلاتیا تحیت واندکی وی پیروزگه هلوشینن ازه ده 3 روزان در راکم سر پیان تا گوت از ده 3 روزان در راکم آبا کرنا وی پیروزگه 46 سالان کشان لی ایسا لسر پیروزگه ها بدنا خود دپیوی پشتر دما که او جمرین رابو هات بیرا شاگرتین وی که ایسا او یک گوتیه وان بنویسا پیروز و گوتنین ایسا باور کر دما که عیسی ده ججنا در باسبونی ده لأورشلیمی بو گلکان او نشانه که وی ده کرن دیتن و باوری بناوی ویانین لی عیسی باوری لوان ندانی چمکی وی بخواه به همو مروان زانه بو حوجه داریا وی بشاهدیا مروان جی تو نبو چمکی وی ده زانه بو که چه ده دلی مروان ده هیه بناوی نیکودیموس مرووه کی فیرسی هبو و سرکه کی جهویان بو وی شوه که
هات با عیسا ربی ام دزانن کو تو مامۆستەیەکی ji ba Xwedê hatî çimkî ew nîşanin ku tu çêtkî heker Xwedê nepêre be tu kes nikare bike. Bi rastî ji te re dibêjim. Mirovek ji nûve cenebe û nikare padişahiya Xwedê bibîne. Ma miroveke pîrokal çawa dikare ji nûve çêbe? Ma dikare careke din bikeve. Zikêtiya xwe û çêbe. Bi rastî ji we re dibêjim. Heta mirov ji avê û ruh çênebe nikare bikeve padişahiya Xwedê. Kesê ji bedenê çêdibe bedene. Kesê ji rih çêdibe rihe. Şaş nemîne ku miştere gotiye divê hûn ji nû ve çêbin. Ba li ku derê bixwaze lê dixe. Tu dengê wê dibîzî. Lê tu nizanî ku ew ji ku tê û bi ku ve diçe. Her kesî ku ji ruh çêdibe wiha ye. Ev tişt çawa dibin? Tu mamosteyê İsraîlî. Ma tu van tiştan nizanî. Bi rastî ji te re dibêjim. Tiştê em dizanin em dibêjin. Tiştê ku me dîtiye em şahidiya wî dikin. Lê hûn şadiya me qebûl nakin. Gava ez tiştên erdê ji we re dibêjim hûn bawer nakin. Lê eger ez tiştên li ezmanan bêjim hûn ê çawa bawer bikin? Ji bilî kurê mirovê ku ji ezmên hatiye tu kes derneketiye ezmanan. Çawa ku Musa li beriyê mar bilind kir, divê kurê mirov jî bê bilind kirin ku her kesê baweriye bîbîne, jiyana wî ye her heye be. ji ber ku Xwedê wisa ji dinyayê hez kir kurê xwe yê yekta da ku her kesê baweriyê pê bîne helak nebe lê jiyana wî ya her heyî hebe. Xwedê kurê xwe neşand ku dinyayê sûcdar derxe, lê ew şand ku dinya bi rêya wî rizgar bibe. Kesê baweriyê pê tîne sûcdar nayê derxistin. Kesê baweriyê nayîne ji xwe sûcdar bûye. Çimkî wî bawerî bi navê kurê Xwedê yê yektan neaniye. Dîwankirin bi vî awayî ye. Ronayî hat dinyayê, lê mirovan ji ronayê bêtir ji dariyê hez kir. Çimkî kirinên wan xirab bûn. Her kesî xirabiyê dike ji ronayê nefretê dike, ew ber bi ronayê ve nayê, ku kirinên wî xuya nebin. Lê kesî rastiyê dike tê ber ronayê da kifş bibe ku kirinên wî kifş bibin ku ji Xwedê ne. Piştî vêyekê Îsa û şagirtên xwe çûn herêma Cihûdayê. Îsa li wir bi wan re dima û emat dikir. Yahya bi xwe jî li eynona nêzîkê Salîmê emat dikir çimkî li wir pir av hebû. Mirov dihatin wê derê û bi destê wî emat dibûn. Wê gavê Yahya hê navê tibûn zindanê. Di navbera şagirtên Yahya û cihûyekî de li ser pirsa adetên paqijiyê nîqaşek derket. Rebî, tê bîra te ew kesê ku li vî aliyê çemê Urdinê bi te re bû û te jê re şahidî dikir? Vaye ew jî îmat dike û hemû kes diçe ba wî. Eger jekî re ji ezmên neyê dayîn, ew nikare tiştekî bistîne. Hûn bi xwe ji min re şahidin ku min gotiye. Ez ne Mesîhim lê ez di pêşiya wî de hat meşandin. Bûk ji bûkê be zava ew e. Lê destpirakê zavê yê ku rawestiyayî ye û dengê zavê dibîze bi dengê wî şa dibe. Îcar ev şabûna min temam bûye. Ji wî re mezin bûn, ji min re biçûk bûn divê. Yê ku ji jor hatiye di ser hemûyan re ye. Kesê ji erdê ye ji erdê dipeyve. Lê yê ku ji ezmên hatiye di ser hemûyan re ye. Wî çi dîtibe û çi bihîstibe şahidiya wan dike. Lê tu kes şahidiya wî qebûl nake. Kesî şahidiya wî qebûl dike mor dike ku Xwedê rast e. Yê ku Xwedê ew şandiye ew bi peyvên Xwedê dipeyve çimkî Xwedê ruh bê sînor dide wî.
باو ji kur hez dike û her tişt daye destê wî. Kesê baweriyê bi kurtîne jiyana wî ya her heyî heye. Kesê biya kur nake, jiyanê nabîne. Xezeba Xwedê li ser wî dimîne. Gava İsa hîn bû ku fêrîsiyan bihîstiye wî ji Yehya bêtir şagirt civandine û bi avê immat dike. Ne İsa bixwe lê şagirtên wî immat dikirin. Ew ji Cihudayê derket û dîsa çû Celîleyê. Lê divê ew di Sameryayê re derbas bibûya. Hat bajarekî Sameryayê ku navê wî Sûxar bû. Ev der nêzîkî wê zeviyê bû ku Aqub dabû û sivê kurê xwe. Bîra Aqub li wir bû. İsa ji ber ku ji rêwîtiyê westiyayî bû li kêleka bîrê rûnişt. Wext danê nîvîro bû, jineke Sameryayî hat ku avê bikişîne. Avê bide min ez vexwim. Şagirtên wî jî çûbûn bajêr ku tiştên xwarinê bikirin. Tu cihûyî û ez jî jineke Samerî me. Çawa dibe tu ji min avê dixwazî? Çimkî tu têkiliya cihûyan bi Sameryayiyan re tu nebû. Heger te bi dayîna Xwedê û yek kuştera dibêje avê bide min ez vexwim bizaniya, têjê bixweste û wî jî ava jiyanê bidate. Ez benî tiştekê ku tu pê avê bikişînî tune û bîr jî kûr e. Tê ava jiyanê ji ku derê bînî? Ma tu ji bavê me Aqub mezintirî ku ev bîr daye me. Wî bi xwe, zarokên wî, pez û dewarên wî av jê vexwarine. Her kesê ji vê avê vexwe wê dîsa tî bibe. Lê kesê ji vê azê bidimê vexwe tu caran tî nabe. Ew ava ku ez ê bidime wî wê di dilê wî de bibe kaniyeke ku ava ji bo jiyana her heyî dipijiqe. Ez benî vê avê bide min ku ez îdî tî nebim û nêm ji vir avê nekişînim. Here gazî mêrê xwe bike were vir. Mêrê min tune ye. Te rast got ku mêrê te tune ye. Pênc mêrên te hebûn û yekûn hat û pêreyî ne mêrê te ye. Te ev rast got. Ez benî dibînim ku tu pêxemberî. Bav û kalê me vî çiyayî perîzin Xwedê. Lê hûn cihû dibêjin ciyê ku mirov Xwedê biperize li Orşîlîmê ye. Stiyê ji min bawer bike. Wextê ku mirovan ne li vî çiyayê û ne jî li Orşelîmê biperizin bav. Hûn diperizin wiyê ku hûn nas nakin. Lê em diperizin wiyê ku em nas dikin. Çimkî xilasî ji cûhiyan tê. Lê belê wextê û naheye. Yên ku bi rastî diperizin, ew ê bi rih û bi rastiyê biperizin bav. Çimkî yên ku bav li wan digere ewin ku bi vî awayî diperizin wî. Xwedê ruh e û yên ku diperizin wî divê bi rih û bi rastiyê biperizin wî. Ez dizanim ku Mesîhiyê ku jêr e, yê kifşkirî dibêjin wê bê û wê her tiştî ragîne me. Ez ewim ku bi te re peyvî. Di vê navberê de şagirtên İsa hatin û ew gelek şaşman ku ew bi jinekê re dipeyve. Lê kesî ji wê re negot tu çi dixwazî? An tu çima bi wê re dipeyvî? Jinik cerê xwe hişt çû bajêr û ji xelkê re got. Werin, wî mirovî bibînin ku hemû tiştên berê min kiribûn. Ji mirê gotin gelo Mesîh heve. Ew ji bajêr derketin û ber bi İsa ve hatin. Di vê navberê de şagirtên wî jê lava dikir û digot Rebbî tiştekî bixwe. Lê İsa ji wan re got, Xwarineka min e ku hûn pê nizanin heye. şagirtan ji hev pirsî, gelok kesekî jê re xwarin anîye? Xwarina min ew e ez daxwaza wiyê ku ez şandime bikim û karên wî pêk bînim. Ma hûn bi xwe nabêjin. Hejî dema durînê re çar me hene.
و اجاره دبیجم سر خوراکن و زوین کو زربونه و جدرونه را آماده نبنیرن یکو ددرو حقی خود دستینه یکو هلتینه حقی خود دستینه اوجبوج یانه هر هی برد جوینه داکو هم ایکو دچینه و هم ایکو هلتینه به هفرا دلگشت ببن چمکی لور گوتنا یک دچینه و یک هلتینه راسته من هون شاندن کو هون زویه کو هون دبرد نخبتینه بدرون هنه کندن دبرد خبتین و هون لسر خبا توان رونشتن gelek Sameriyayên ji wî bajarî li ser şahidiya jinekê ya ku digot hemû tiştên ku min berê kiribûn wî ji min re gotin bawerî bi Îsa anîn. Îcar Samerî hatin ba wî jê lavakirin ku ew li ba wan bimîne, ew jî du rojan li wê derê ma. Gelekên din li ser gotina wî bawerî anîn, wan ji jinekê re got êdî bawerkirina me ne bi saya gotina te ye, çimkî me bi xwe bihîst û em dizanin ku rizgarkarê dinyayê bi rastî ev e. Piştî van her du rojan Îsa ji wir çû Celîleyê. Îsa bi xwe bibû şahid ku siyaneta pêxemberekî li welatê wî tune ye. İcar dema ku ew hat Celîlê, Celîliyan ji dil ew qebûl kir, çimkî ew bi xwe jî li Orşelîmê beşdarî cejna derbasbûnê bûbûn û tiştên ku wî di cejnê de kiribûn dîtibûn. Ew vegeriya qenaya Celîleyê ku wî lê av kiribû şerab. Li wir karmendekî padişah hebû ku kurê wî li Kefernahûmê nexweş bû. Dema wî bihîst ku Îsa ji Cihudayê hatiye Celîleyê ew hat ba Îsa û jê lava kir ku kurê wî qenc bike, çimkî ew li ber mirinê bû. Heta ku nîşan û karên mezin nebînin û qet bawer nakin. Ez benî beriya ku kurê me bimre xwe bigîne ser. Here. Kurê te dijî. Mirov bi peyva ku Îsa jê re gotibû, bawer kir û çû. Hê ew negihîşt û bû jêr koleyên wî hatin pêşiya wî û jê re gotin. Kurê te dijî. Wî ji wan pirsê ka kurê wî di kîjan saetê de ber bi qencbûnê veşûye. Di piştî nîvro saetiyeke de taya ew berda. Bavê kurek fêm kir ku tam di wê saetê de Îsa jê re gotibû. Kurê te dijî. Wî û tevahiya maliyên wî bawerî anîn. Ev nîşana dudiyan ya Îsa bû ku çaxê ji Cihudayê hatibû Celîleyê. Piştî vê yekê cejnekê cihuyan hat û Îsa hilkişiya Orşelîmê. Li Orşelîmê li ber dergehê pêz hewzeke bi 5 eywanan hebû. Bi îbranî jê re bêtesta digotin. Di wan eywanan de komeke mezin an nexweşan hebû. Kor, felcbûyî, şil û şehtbûn û vedzelyan. Mirovek li wê derê hebû ku ji 38 salan ve nexweş bû.
ئیسا ئەو ڤەزەلاندی دیت و دزانبوو کو ئەو ji demeke dirêj veye nexweş e. Tu dixwazî sax bibî? Ez benî kesekî min tuneye gava av diçe li qe min bixe hewzê. Gava ez dikim xwe bavê ji me yekê din beriya min xwe davêje. Rabe. Dewşeka xwe rake û bimeşe. Di cih de mirov sax bû. Dewşeka xwe rakir û meşiya. Ew roja septê bû. Serekên cihuyan ji wî mirovê ku şîfa dîtiye re got. Îro roja septê ye. Ne cayîz e tu doşeka xwe rakî. Wî mirovê ku ez sax kirim ji min re got doşeka xwe rake û here. Ew kê ku ji te re got doşeka xwe rake û bimeşe? Mirovê hatibû qençkirin nizanibû ew kî ye çimkî li wir gelek mirov civiyabûn û Îsa jî di nav wan de ji nişka ve wendabû bû. Piştî vê yekê Îsa ew li perestgehê dît û jê re got. Binêre tu sax bûyî. Êdî gunehan neke ku tiştekî hê xirabtir neyê serê te. Mirov çû ji serekên cihuyan re got yê ku ew sax kiriye Îsa ye. Ji bo vê yekê êdî wan zordarî li Îsa dikir çimkî wî ev kar di roja septê de dikir. Îsa bersiva wan da. Bavê min heta îro jî dixebite. Ez jî dixebitim. Ji bo vê yekê serekên cihuyan bêtir hewl dan ku wî bikujin. Çimkî wî ne bi tenê roja septê şikandibû lê gotibû Xwedê bavê min e û xwe bi Xwedê re yek girtibû. Loma Îsa ji wan re got: Bi rastî ji we re dibêjim. Kur nikare tiştekî ji ber xwe bike. Lê tenê tiştên ku ew dibîne bav dike ew jî wan dike. Bav çi bike kur jî wisa dike. Çimkî bav ji kur hez dike. û hemû tiştên ku dike nîşanî wî dide. Wê tiştên hê mezintir nîşanî wî bide ku wişa şû metal bimînin. Erê çawa ku bav miriyan radike û jiyanê dide wan, kur jî radike û jiyan dide kesên dixwaze. Bav dîwanê tu kesî nake. Lê hemû karê dîwankirinê daye kur ku çawa hemû ji bav re hurmetê dikin û wisa ji kur re jî hurmetê dikin. Kesê ji kur re hurmetê neke, ji bavê ku ew şandiye re jî hurmetê nake. Bi rastî ji we re dibêjim. Kesê goyê xwe dide gotinên min û jiyê ku ez şandime bawer dike, jiyana wî ya her hey heye. Ew nayê dîwankirin lê ew ji mirinê gihîştê jiyanê. Bi rastî ji we re dibêjim. Wextê û nihaye. Vaye ji xwe hatiye jî. Mirî wê dengê kurê Xwedê bibîzin. Û kesê ku bibîzin wê bijîn. Çimkî çawa bav serkaniya jiyanê ye, wî kir ku kur jî bibe serkaniya jiyanê. Wî desthilatiya dîwankirinê da wî. Çimkî ew kurê mirov e.
لوی یکی شاش نمینه چمکی او وقت تک و همو کسین دگوران دا و دنگی وی ببیزونو درکوین کسین قنجی کرنه ویجبو جیانه کسین خرابی کرنه ویجبو دیوان کرنه رابن از نکارم تشتکی جبر خو بکم چاواکو از دبیزم از دیوانه دکم دیوان کرنا من راسته چمکی از نل داخوازا خواه لیل داخوازا یکو اشاندم ادگرم اگر از جبو خواه شاهدی بکم شاهدی من نراسته لیکی دن هی کو جبو من شاهدی دکه و از دزانم او شاهدی کو او جبو من دکه راسته و مروف شاندم با یحیا او بی شاهدی راستی کر لی از شاهدی کو جمروفته ناخوازم لی بله جبو کو اون رزگار ببن از واند بیشم یحیا قندیلا پیکتی اوروناهی دار بو و جی خواست کو اون جبو دمکی به روناهی اوی گلک شا ببن لی از بخوا شاهدی دکم او شاهدی هم دسر یحیا رایه او کارن کو باوین من دان من کو از پیک بینم او کارن کو از دکم جبو من شاهدن کو باو از شاندمه باو از شاندمه بخوا جی جبو من شاهدی کریه و تو جاران ندنگی وی بیستیه و نجوریه وی دیتیه گوتنا وی ددل مدن نامینه چمکی هونج یکو وی شاندیه باور ناکن هون لنویسن پیروز دکولن چمکی لگور بیرو باوریا و جیانا و هر هی دوان دایه و ین کو شاهدیا من دکن جی اون لیو نخوازم بین بامن کو جیانا و هبه از رومتا کش بروفته نخوازم لی از بوه دزانم از دزانم کو ددل و دا حسکرنا خود قد تونیه از بناو باب خواه هاتم اون من قبول ناکن اگر یکی دم بناو خواه بیجی هونه قبول بکن هونه کن رومت ددن هب او لرومتا کش خدای تکانه تنه تناگرن اون چاوات کارم باور بکن نفکرن که از اول بر باب سوجدار بکن کسی که و سوجدار که موسیه اوه که و هیویا خواه پیوه گریدایه اگر وش موسا باور بکره و هیچ منج باور بکره چمکی ولی سر من نویسیه لی اگر هون بنویسین وی باور نکن هونه چاوا به پیوین من باور بکن پشتی ویه که ایسا درباسی آلیه دن ای گولا جلیله بو که جیره تبریا دگوتن قلبالغه که مزن دابو پیوی چمکی وان نشان دیت بون که ویش بون نخوشان چه کره بون ایسا درکت سریچیه و لور به شاگردین خوره رونشت گاوا ایسا چاوین خورا کر دید که قلبالغه که مزن بربوی و ده منين جكو داري بكرن كو جبوكو اف مروغ بخن وی اف جبو فلیپوس بجربینه گوت چمکی وی دزانه بکو وی چه بکه جبوكو جهر يكيرا پاريك بكا و بدوست زوي جينان تيراوان ناكا یک شاگردان برای شیمون پتروس اندراویس جیره گوت لور لاوکک هیا کو پنج نانجه و دو ماسین وی هنه لی جبو اف قوس مروف اف چیه؟
مروان لعرده بدن رونشتاندن لور گلک گیاه هبو و او رونشتن هجمارا میران لدورا 5000 کسی بون ایسا نان هلدا پشتی شکر کر و لکسین رونشتی بلاف کرن بفي هواي بقاسي كوان خست وي ماسيجي داوان گاوا تیر خوارن جه شاگردین خواره گوت پارین مانه بدن هف بلا تشتك زيان نبه شاگردان جی او برهف کرن و جبروانین که 5 نانین جه خواربون 12 سلک جپاریان تجه کرن گاوا مروان او نیشانه که ایسا چه کردید و ها گوتن براستی او پیغمبری که بهاتا دنیای اوه ایسا فهم کرکو و بین و جبوی بکن پادشاه به زوره ببن دیسا به تناصر خو بری خو داد چیه گاوا بوی ایوار شاگردین وی داکتن جیر و چون گوله او لقیقه که سوار بون و جبو که درباسی کفرناهم و آلیه دن ای گوله ببندان ری ایدی بوبوتاری و هیجی ایسا نهات بوباوان گوله جبر باگره که خورد پیل ددا دماکو او بقاسی آویتنا 25 آن 30 تیران پیش و چون دیتن که ایسا لسر گوله دمشه و بربقی گیوته او ترسیان نترسن ازم وان خسكو وي بخن قيكي وقيك دجهته جهشت وي آليكو وان دخست هرني دوترا روجي قربالغا لآلية دن ايغولي مابو فهم كركو شفادن تاني قيكك لورهبو ويسا بشاگرتين خوره لقيكي سوار نبو بو لی شاگردین وی بسری خوچو بون پشتی شکر کرنا خودان قیکین دن جه تبریای هاتن جیه کو گل لی نان خوار بو گاوا قربالغی دید کو نه ایسا و نه جی شاگردین وی لورن او بخول قیکان سوار بون و جبو کو لی ایسا بگرن چون کفر ناهومه
ناوا وان ئیسا لە ئالیێ دن ئێ گۆلێ دیت وان ژێرە گوت ڕەبی تو کەنگی هاتی vê derê Birastî ji we re dibêjim ne ji ber ku we nîşan dîtine lê ji ber ku we jinên xwar û hûn têr bûn hûn li min digerin ji bo xwarina namîne nexebitin lê ji bo xwarina heta jiyanê her hey dimîne bixebitin wê xwarinê wê kurê mirov bide we çimkî bav xwedê mora xwe lê xistiye Divê em çi bikin ku karên me li gor dawxwaza Xwedê bin? Karê Xwedê ev e ku hûn baweriye pê kesê ku wîşandiye bînin. Îcar nîşana te çi ye ku em bibînin û ji te bawer bikin? Tu yê çi kar bikî? Bavûkalên me li çolê man nexwarin. Çawa ku hatiye nivîsîn, wî ji bo xwarina wan ji ezmê nan da. Bi rastî ji we re dibêjim ew ne Musa bû ku ji ezmên nan da we lê bavê min e ku nanê rastîn ji ezmên dide we çimkî nanê Xwedê ew e ku ji ezmên tê xwarê û jiyanê dide dinyayê nanê jiyanê ezim kesê bê ba min qet birçî nabe û kesê baweriyê bi min bîne tu caran tî nabe lê çawa ku min ji we re got we ez dîtim lê hêjî hûn bawer nakin hemû kesên ku bav dide min wê bên ba min û kesê bê ba min ez wê qet navêjim derve çimkî ez ji ezmên hatim xwarê ne ji bo ku ez daxwaza xwe bikim lê ji bo ku ez daxwaza yê ku ez şandime bikim daxwaza yê ku ez şandime ev e ez ê ji her kesî ku wî daye min yekî ji winda nekim lê di roja dawî de wî ji mirinê rakim erê daxwaza bavê min ev e ku her kesê kur bibîne û baweriyê pê bîne jiyana wî ya her hey hebe û di roja dawî de ez ê wî ji mirinê rakim ji ber ku wî got nanê ku ji ezmên hatiye xwarê ezim cihûyan li pey wî kirin pitepit Ma ev mirov ne İsa'yê kurê û sive mane? Yê ku em diya wî û bavê wî nez dikin. Çawa dibe ku ew niha dibêje? Ez ji ezmên hatime xwarê. di nav xwe de nekin pitepit tu kes nikare bê ba min heta bavê ku ez şandime wî ber bi min ve nekişîne di roja dawî de ez ê wî ji mirinê rakim nivîsên pêxemberan gotiye hemû we ji aliyê Xwedê ve hînkirî bin her kesê ku ji bav dibîze û hîn dibe tê ba min ev navê maneye ku kesekî bav dîtiye bi tenê yê ji Xwedêyê wî bav dîtiye bi rastî ji we re dibêjim kesê baweriyê tîne jiyana wî ya her hey heye nanê jiyanê ezim bav û kalên we li çolê man nexwarin lê dîsa mirin lê ew nanê ku ji ezmên hatiye xwarê ev e ku her kesê jê bi xwe nemre ew nanê jîndar ezim ku ji ezmên hatiye xwarê eger yek ji wî nanê bixwe wê her û her bijî û nanê ku ez ê ji bo jiyana dinyayê bidim bedena min e di ser vê cihûyan di nav xwe de devjenî kir û got ev mirov çawa dikare bedenê xwe bide me ku em bixin bi rastî ji we re dibêjim heta ku hûn bedena kurê mirov nexwin û xwîna wî venexwin jiyana we wê nebe kesê ku bedena min dixwe û xwîna min vedixwe jiyana wî ya her hey heye û di roja dawî de ez ê wî ji mirinê rakim çimkî bedena min xwarina rastîn xwîna min jî vexwarina rastîn e kesê bedena min dixwe û xwîna min vedixwe bi min re dimîne
و اجی پیرا دمینم چوا بابه کو سرکانیا جیانه یه اشاندمه او از بسایه باف دجیم بیوی اوای کسی کو من بخواه و بسایه من بجی نانه جا ازمین هاتیه خواره اوه نوکی من نایه کو باو کالان خوارو مرن کسی وی نانی بخواه و هر بجی دما عیسا لکنیشته یا لکفرناهومه هیندکر افتشت گوتن گاوا اف بیف بهیستن گلک جی شاگرتین وی گوتن اف بیف گلک دجواره کی دکاره گوه بدهوی لیسا دزانه بو که شاگرت لسرویه که پته دکن ما دل وب وی که دمینه نخواه اگر هم ببینم که کره مروف درد که و جیه که بره لیبو وی چوا به یه که جیان ددر رحه بدن قد بکری تشتکی نایه پیوین که من جوره گوتنه رح و جیانن لیدناو وده کسین باوری ناینن هنه چمکه عیسا جدست پیکه و دزانه بو که که باوری نه آنیه و کی وی بده دست جبر وی که من جوره گوت نج آلیه باوه به تو کس نکاره بی با من جبر ویه که جه شاگرتین وی گلک کس زورین او ایدی پیره ندگریان لیهون اون جید خوازن هرن یا خودان امی هرن با کی گوتنین جیانه هر هی بترنه مجی باوری آنیه و ام دزانن که پیروزی خوده توی تو کره خوده ای ما هر دوزده وجی من هل نبجارتم لبلی یک شوه ایبلیسه ولی سر جهودای کره شیمون اسخریوتی دگوت تاوی که جه 12 یک جی بو کسی ایسا بدا دست او بو پشتی ویه که ایسا لجلیله دگریا وی ندخست لجهودای بگره چمکی سرکن جهویان لپی کشتناوی بون گاوا ججنا هولکان آد جهویان نیزیک بو برای وی جهره گوتن جور درکوه و هر جهودای که شاگرتین تا کارین که تدکی ببینن مروفه که دخوازه بشکری خوب بده ناس کرن گرنی خوب و ناشیره مادم که دوان کاران دکی خونیشان دنیا بده چمکه برای ویجی باوری پی ندانین دما من هناتیه لیج بو و دم هر دم راسته دنیا نکاره جو نفرته بکه لیج من نفرته که چمکه اشهادیه دکم که کرنن دنیای خرابن اون بخارم و جشن لی از ناین چمکه هدما من ناتیه پشتی وان گوتنان او لجلیله ما لی پشتی که برایم وی چون ججنه او جی رابو چو لی بلی نب اشکرهی لی بدزی دوی نافبری ده جهود ده ججنه ده لی دگریان او ده گوتن او لکویه دناف قلبالغی ده لسروی گلک تشت ده هاتن گوتن هنکان ده گوت او مروه کی قنجه هنکان جی ده گوت نا او خلکه ده خاپینه لیج درسا سرکین جهویان کسی ندویری به اشکری لسروی بپیوه دنیوی ججنه ده ایسا چو پرسکه هی او دست به هین کرنه کر جهو لی شاش مابون اف مروفه که نهاتیه هین کرن چاو اوقاس بوان تشتان دزانه هین کرنا من نجمن لیجیک و اشاندمه تی اگر مروفک بزانه ده خوازه خوده بکه و بزان بکا هین کرنا من جو خوده آن اجبر خود بیجم کسی اجبر خود بیجه لرومتا خود گره لی کسی لرومتا یک و اوشاندیه دگره راسته اول باوین حقی تونه ما موسا شریعت نداوه دیسا جی کس سوه شریعت پیک ناینه
Çima onu pey kuştina mine? Tu pe cinan ketî, kî li pey kuştina te ye? Min kerametek kir. Hûn hemû lê şaşman. Musa sinet dawe. Ev jî ne ji Musayê, lê ji bav û kalan e. Hûn roja septê mirovekî sinet dikin. Madem ji bo şeriyata Musa xera nebe hûn roja septê mirov sinet dikin, ji bo ku min di roja septê de mirovek yekser sax giriye û çima li min hêrs dibin? Li gor dîtinê dadbar nekin. Lê li gor rastiyê dadbar bikin. Hinek mirovên ku ji Orşelîmê bûn digotin, ma ev ne ew e ku li pey kuştina wî ne. Binêrin ew li wir bi eşkereyî dipeyîve û tu kes jî jê re tiştekî nabêje. Gelo serekan bi rastî fêm kiriye ku ew Mesîh e? Lê em dizanin ku ev mirov ji ku tê gava Mesîh bê wê kesek nizanibe ew ji ku tê. Gava İsa di perestgehê de hîn dikir bi dengekî bilind got. Newxwe hûn min nas dikin û hûn dizanin ez ji ku me. Lê ez ji ber xwe nehatime. Yê ku ez şandime rastî ye. Lê hûn wî nas nakin, ez wî nas dikim. Çimkî ez jê me û wî ez şandime. Li ser vêyekê ew xebitîn ku İsa bigirin. Lê kesî dest neavêt wî, çimkî hê saeta wî nehatibû. Lê gelekan ji qelebalixê bawerî pê anî. Ma gava ku Mesîh bê, wê ji kirinên wî bêtir nîşanan çêyeke he? Fêrisiyan pistepistên ku qelebalixê li ser İsa dikirin bihîst. Li ser vêyekê fêrisî û serekên kahînan ji bo girtina wî peywirdar şandin. Ez kurte demekê din jî bû ereme. Piştre ez ê herim bayê ku ez şandime. Hûn ê li min bigerin lê hûn min nabînin. Jê ku ez ê lê bim hûn nikarin bên wir. Li ser vêyekê cihûyan ji hev re got, ev mirov wê here ku derê ku em ê wî nebînin. Gelo wê here bakesên me yên li nav girêkan belav bûne û wê hînê girêkan bike. Wateya gotina hûn ê li min bigerin. Lê hûn min nabînin. û cê ku ez lê bim hûn nikarin. Bên wir çi ye? Di roja dawîn û herî giringa cejnê de İsa li ser piyan sekinî û bi dengekî bilind got. Heger yek dîbe bila pêva min û vexwe. Kesê baweriyê bi min bîne çawa ku di nivîsa pîroz da hatiye gotin wê ji dilê wî çemên ava jiyanê biherikin. İsa ev peyv li ser ruhê pîroz got ku kesên bawerî pê danîn wê bistandana. Çimkî ruh hê nehatibû dayîn ji ber ku hê İsa nehatibû rûmet kirin. Dema wan ev gotin bihîstin hinekan ji qelebalixê got. Bi rastî jî ev ew pêxember e. Ma Mesîh wê ji Celîlê bê. Gelo nivîsa pîroz, nabêje ku Mesîh wê ji zuriyata Dawîd û ji gundê Dawîd ji Betlehemê bê. Loma di nav qelebalixê de li ser wî dubendî çêbû. Hinekan ji wan xwest wî bigirin lê tu kesî dest neavêt wî. Di vê navberê de peywirdar vegeriyan bav Ferîsî û kahînan wan ji peywirdaran pirsî. We çima ew nanî? Tu kes tu caran mînavî mirovî negotiye. Nexwe hûn jî hatin xapandin ma ji serekan û fêrisiyan kesekî bawerî pê aniye? Na, lê ev qelebalixa ku bi şerîetê nizane bi nalete. Nikodemosê ku berê çûbû ba İsa û ji Ferîsiyan bû ji wan re got. Gelo şerîeta me, heta ku guhdariya mirovekî neke û nezane û çi dike, ma dadbarkirina wî rast e. Nexwe tu jî ji Celîlê yî.
لێ بکۆلە تێ ببینی گۆشتجەلیلێ تو پێغەمبەر دەرناکەون. هەرکەس چوو ماڵا خوێ. ئیساژی چوو جیایە زەیتونێ. سەری سبێ زوو دیسا vegeriya perestgehê. Hemû gel hat bawî. Ew rûnişt wî dest pê kir û ew hînkirin. Şerîetzan û fêrîsiyan jineke ku li ser zînayê hatibû girtin anîn û li holêdan sekinandin. Mamoste! Gava vê jinê zina dikir hat girtin. Di şerîetê de Musa me emir kiriye ku em kesên wiha bidin ber keviran. Tu çi dibêjî? Wan ev ji bo ceribandina Îsa got ku wî sûcdar derxin. Îsa xwe tewand û bi tiliya xwe li ser erdê nivîsî. Careke din li ser pirsa wan wî serê xwe rakir û ji wan re got. Di nav we de kî bêguneh be bila kevirê pêşî ew bavçe jinkê. Dîsa xwe tewand û bi tiliya xwe li ser erdê nivîsî. Lê dema wan ev bihîst, pêşî rîspî piştre yek bi yek hemû derketin. ئیسا bi serê xwe ma û jinik ji li wê derê sekinî bû. ئîsa serê xwe rakir. Kawûlî ne? Kesî tu sûcdar nekirî? Tu kesî nekir ez benî? Ez jî te sûcdar nakim. Here û êdî gunehan neke. ئیسا دیسا bi fêrîsiyan re peyivî û got. Ez ronahiya dinyayê me. Kesê li pey min bê tu caran di tariyê de nameşe. Tu tenê şahidiya xwe dikî. Şahidiya te ne rast e. Eger ez bi tenê şahidiya xwe jî bikim şahidiya min rast e. Çimkî ez dizanim ez ji ku hatim û diçim ku. Lê hûn nizanin ez ji ku têm û diçim ku. Hûn li gor çavê mirovan dibîne dadbar dikin. Lê ez tu kesî dadbar nakim. Eger ez dadbar bikim jî dadbarkirina min rast e. Çimkî ez ne bi tenê me. Ez û bav bi hev re ne ku wî ez şandime. Di şerîata we de jî hatiye nivîsandin ku şahidiya du kesan rast e. Ez şahidiya xwe dikim û bavê ku ez şandime jî şahidiya min dike. Bavê te li ku derê ye? Hûn ne min nas dikin ne jî bavê min. Eger ez we nas bikira me wê bavê min jî nas bikira. ئیسا ev gotin gava li perestgehê hîn dikir li ciyê civandina peran got. Lê kesî ew negirt çimkî hê saeta wî nehatibû. Ez diçim hûn ê li min bigerin. Lê hûn ê di nav gunehên xwe de bimirin. Hûn nikarin bên ciyê ez diçimê. Gelo wê xwe bikuje ew dibêje
هون نکارم بین جێ ئەس دچمێ Hûn ji jêrin ez ji jorim. Hûn ji vê dinyayê ne? Ez ne ji vê dinyayê me. Loma min ji we re got hûn ê di nav gunehên xwe de bimirin. Eger hûn bawer nekin ku ez ewim, hûn ê di nav gunehên xwe de bimirin. تۆ کییی؟ Ez ewim ku ji destpêkeve min ji we re gotiye. Gelek tişt hene ku ez li ser we bêjim û ez sujdar bikim. Lê yê ku ez şandime rastiye û bi tenê tiştên min ji wî bihîstine ez ji dinyayê re dibêjim. Wî li ser bav ji wan re got lê wan fêm nekir. Çaxê hûn karê mirov rakin jor wî çaxê hûn ê bizanibin. Ez ewim û min tiştek ji ber xwe nekiriye. Lê çawa ku bav hînê min kiriye, ez van gotinan ji we re dibêjim. Yê ku ez şandime bi min re ye. û ez wî bi tenê nehiştime. Çimkî ez her gav wan karan dikim ku pêxweşin. Dema İsa wiha got gelek kesan bawerî pê anî. Heger hûn di gotina min de bimînin bi rastî jî hûn şagirtê min in. Hûn ê rastiyê bizanin û wê rastî we azad bike. Em ji ziriyeta Ibrahîmin û em tu caran nebûn kolê tu kesî. Çawa tu dibêjî hûn ê azad bibin? Bi rastî ji we re dibêjim. Her kesê gunahan dike kolê gunahan e. Kole her dem di malê de namîne. Lê kur her û her dimîne. Loma eger kur we azad bike bi rastî hûn ê azad bibin. Ez dizanim hûn ji ziriyeta İbrahîmin. Lê dîsa jî hûn li pey kuştina min in. Li pey kuştina wî mirovî ne ku rastiya ji Xwedê bihîstiye ji we re dibêje. Eger hûn zarokên İbrahîm bûna, wêkirinên İbrahîm bikira. Lê niha hûn li pey kuştina min in. Li pey kuştina wî mirovî ne ku rastiya ji Xwedê bihîstiye ji we re dibêje. Lê İbrahîm ev yek nekir. û karê bavê xwe dikin. ئەم ji zinayê çê nebûne bavekî me heye ew jî Xwedê ye. Eger Xwedê bavê we bûye, wê ji min hez bikira. Çimkî ez ji ba Xwedê hatime û niha ez li virim. Ez ji ber xwe nehatime. Lê wî ez şandime. Çima hûn tiştê ku ez dibêjim fêm nakin? Ji ber ku hûn gotina min ranakirin. Hûn ji îblîsê bavê xwe ne û hûn dixwazin xwestekên bavê xwe bicîbînin. Ew ji destpêkê ve kujer bû û tu caran li ser rastiyê nemaye. Çimkî rastî li bavê tu ne ye. Çaxê ew derewan dike ji tiştên xwe bi xwe dibêje. Çimkî ew derewkar e û bavê derewan e. Lê ji ber ku ez rastiyê dibêjim hûn ji min bawer nakin. Kî ji we dikare nîşan bide ku gunehê min heye. Madem ez rastiyê dibêjim çima hûn ji min bawer nakin? Kesê ji Xwedê be peyvên Xwedê dibihîze. Ji ber ku hûn ne ji Xwedê ne. Hûn min nabihîzin. Heqê me tu nebû ku dema ku me got tu semedyayî YouTube cinan ketiyî? Ez bi cinan neketime. Bereva jî vê ez qedrê bavê xwe digirim. Lê hûn min bê qedir dikin. Ez li rûmeta xwe nagerim. Lê yê ku lê digere heye û dadgere. Bi rastî ez ji we re dibêjim. Eger kesek gotina min bike, ew tu caran mirinê nabîne. Em dizanim ku tu bi cinan ketî. İbrahîm jî mir, pêxamber jî mirin. û niha tu dibêjî eger yek gotina min pêk bîne tu caran mirinê te em nake. Qet tu ji me re nabêjî ez. Ez ji bavê we İbrahîm mezintirim ne, ew mir. û pêxember jî mirin. Tu xwe çi dihesibînî? Eger ez rûmetê bidim xwe, rûmeta min ne tişteke. Yê ku rûmetê dide min bavê min e ku hûn jê re dibêjin ew xwedayê me ye. Hûn wî qet nas nakin, lê ez wî nas dikim. Eger min bigota ku ez wî nas nakim, ez jî wek we diwim derewker, lê ez wî nas dikim û gotina wî digirim. Bavê we İbrahîm. Bi hêviya ku wê roja min bibîne gelek şabû. Wî ew dît û şabû. Hê tu ne pêncî salî, ma te İbrahîm jî dîtiye.
براستی جوارا دبیجم جبریا بوینا ابراهیم از همه ev tu çi dibêjî Li ser vê yekê wan kevir hildan ku bavêjin wî. Li İsa xwe veşart û ji perestgehê derket derve. Gava İsa derbas dibû mirovekî dît ku ji bûyîna xwe ve gor e. Rebbî, kê guneh kir ku ev mirov kur hat dinyayê? Wî bi xwe yan dê û bavê wî? Ne wî guneh kir û ne jî dê û bavê wî. Lê ji bo karên Xwedê li ser wî bêdîtin ew kor hat dinyayê. Hê ku roje divê em karên ê ku ez şandime bikim. Vaye şeftê. Wî çaxî wê kes nikar bekar bike. Heta ez li dinyayê me. Ez ronahiya dinyayê me. Piştî wî ev tişt got, tif kir erdê û ji tifê herî çêkir. Wî ew li çavê wî mirovî da û jê re got. Here xwe di hewza Sîlomê de bişo. Ku bê wergerandin hatiye şandin. Zilam çû ser çavê xwe şûşt û bi çavên ve bûyî vegeriya. Cîranên wî û kesên ku berê dîtibûn ew pars dike got. Kesî ku rû dinişt û pars dikir ne ev bû. Ev ew e? Ne ew e? Lê dişibe wî. Ew ez im. Nexwe çavê te çawa vebûn? Mirovê bi navê İsa herî çêkir. Li çavê min da û ji min re got. Here hewza Sîlomê xwe bişo. Ez çûm. Min ser çavê xwe şûşt. û çavê min vebûn. Ka ew li ku ye? Ez nizanim. Wan ew mirovê ku berê kor bû anîn ba Fêrîsiyan. Ew roja ku İsa herî çêkir û çavên wî vekirin roja septê bû.
فێرسیان ژێ پرسی کا چاوێن وێ چاوا vebûne. وی حەریل çavê min da. Min ser çavê xwe şuşt û niha ez dibînim. Ev mirov neş Xwedê ye, çimkî ew roja septê nagire. Ma mirovekî gunehkar çawa dikare nîşanên wiha çêke? û di navbera wan de dubendî derket. Tu li ser wîyê ku çavên te vekirin çi dibêjî? Ew pêximber e. Serekên cihûyan bawer nekirin ku ew kore û çavên wî vebûne. Heta gazê dê û bavê wî nekirin û ji dê û bavê wî nepirsîn. Gelo kurê we yê ku we got ew kor hatiye dinyayê ev e? Çawa dibe ku niha dibîne? Em dizanin ku ev kurê me ye û kor hatiye dinyayê. Lê em nizanin ev çawa dibîne û nizanin kê çavên wî vekirine. Ji wî bipirsin. Dê ew mezin e, bila ew bixwe ji we re bêje. Dê û bavê wî ji tirsa cihûyan ev tişt gotin. Çimkî cihû gotina xwe kiribûn yek. Herçî kesê bigota ew Mesîhe wê ji kinîşteyê bihata avêtin. Loma dê û bavê wî got ew mezin e jê bipirsin. Wan cara di duyan gazî wî mirovê ku berê kor bû kirin. Li ber Xwedê rastiyê bêje. Em dizanin ku ev mirov gunehkar e. Ez nizanim ka ew gunehkar e yan na. Lê tiştê ez dizanim ev e. Ez kor bûm û niha dibînim. Wî çi dikir? Wî çawa çavên te vekirin? Min niha ji we re got lê we goyê xwe neda min. Çima hûn dîsa dixwazin bibîzin? Qey hûn jî dixwazin bibin şagirtên wî. Wan çêrî wî kir û got. Şagirtê wî tu yî. Lê em şagirtên Musa ne. Em dizanin ku Xwedê bi Musa re peyiviye. Lê herçî ev mirov e em nizanin ew ji ku hatiye. Ji xwe ecêba giran jî ev e. Hûn nizanin ew ji ku hatiye lê wî çavê min vekirin. Em dizanin ku Xwedê dengê gunehkaran nabihîze. Lê eger mirov biperze Xwedê û daxwaza wî bike Xwedê dengê wî mirovî dibihîze. Ji berê ve tu cara nehatiye bîstin kesekî çavên mirovekî vekirî be ku kor hatiye dinyayê. Eger ev mirov ne ji Xwedê bûye nekeribû tiştekî wisa bikira. Tu bi tevahî di nav gunehan de hatî dinyayê. Ma tê hînî me bêkî. Paşê ew ji kinîşteyê avêtin derve. Gava îsa bihîst ew avêtine derve û yew dît û jê re got. Tu baweriyê bi kurê mirov tînî? Ez benê ew kî ye? Bêje ku ez pê baweriye bînim. Te ew dît û yê ku niha bi te re dipeyve ew e. Ez benê ez bawer dikim. Paşê ji îsa re çû ser çokan. Ez ji bo dîwankirina me vê dinyayê ku yên ku nabînin bibînin û yên dibînin jî kor bibin. Hinek ji fêrîsiyên ku li bawî bûn gava ev bihîstin jê re gotin. nexwe wisa ye, em jî korin. Eger hûn kor bûna, wê guneh we tu nebûna. Lê hûn dibêjin em dikarin bibînin. Ji loma gunehên we hene. Bi rastî ji we re dibêjim. Ew kesê ku di derî re nakeve hevşiyê miyan, lê di ciyên din re dikeve ew diz û rêbir e. Lê yê ku di derî re dikeve, ew şivanê miyan e. Dergavan jê re derî vedike. Mî dengê wî dibîzin û ew bi navê miyên xwe gazî wan dike û wan derdixe derve. Dema ku hemû miyên xwe derdixe derve dide pêşiya wan û mî jî li pey wî diçin çimkî dengê wî naz dikin. Ew tu caran li pey yekî xerîb naçin. Lê ew ê ji wî kesî birevin. Çimkî dengê xerîban nas nakin. İsa ev mesele ji wan re got lê wan ji gotina wî fêm nekir. Li ser vê yekê İsa dîsa ji wan re got. Bi rastî ji we re dibêjim. Ez deriyê miyanim.
hemû kesên beriya min hatine diz û rêbirin lê miyan guhdariya wan nekir. Derî ezim. Yê ku bi destê min bikeve hundir wê rizgar bibe. Wê bikeve hundir jê derkeve û çêreyê bibîne. Diz bi tenê ji bo dizîn, kuştin û telefkirinê tê. Lê ez hatim ku jiyana wan hebe. Jiyaneke li ser jiyanê. Ez şivanê qencim. Şivanê qenc ji bo miyan canê xwe dide. Kesê bi pere hatiye girtin, ne şivane û ne jî xweyê miyan e. Dema dibîne gur tê, miyan dihêle û direve. Gur jî li wan dixe û wan belav dike. Ew direve çimkî ew bi peran hatiye girtin. û xema miyan naxwe. Ez şivanê qencim. Ez ên xwe nas dikim û ên min jîn min nas dikin. Çawa ku bav min nas dike û ez jî wî nas dikim. Ez ji bo miyan canê xwe didim. Miyên minê din jî hene ku ne divê hevşiyê de ne. Divê ez wan jî bînim. Wê dengê min bibîzin. Bi vî awayê wê tenê bibe şivanek û keriyek. Bav ji ber vê yekê ji min hez dike çimkî ez canê xwe didim ku ez wî dîsa bistînim. Wê tu kes nikaribe ji min bistîne. Ez ê bi xwe jiyana xwe bidim. Dest hilatiya min heye ku jiyana xwe bidim û dîsa bistînim. Min ev emir ji bavê xwe sistend. Li ser van gotinan dîsa di nav cihûyan de dubendî derket. Ew bi cinan ketiye. û ew dîne. Çima hûn guhdariya wî dikin? Ev ne peyvên kesekî ne ku bi cinan kettiye. Ma cin qed dikarin çavên koran vekin hê? Wê gavê li Orşelîmê cejna pîrozkirina perestgehê hatibû û zivistan bû. Îsa li perestgehê di eywana Silêman de digeriya cihû li dora wî civiyan û jê pirsîn. Ma tê heta kengî me di şikê de bihêlî. Heger tu Mesîh bî ji me re bi eşkereyî bêje. Min ji we re got lê hûn bawer nakin. Karên ku ez bi navê bavê xwe dikim ji min re şahîdiyê dikin. Lê hûn bawer nakin. Çimkî hûn ne ji miyên min in. Miyên min dengê min dibîzin. Ez jî wan nas kim û ew li pey min tên. Ez jiyana her heyî didim wan û ew tu caran helak nabin. û tu kes nikare wan ji destê min derxe. Bavê min ê ku ew dane min ji hemûyan me zintir e. û tu kes nikare wan ji destê bavê min derxe. Ez û bav em yekin. Cihûyan dîsa kevir hildan ku wî bidin ber keviran. Min ji bav gelek karên qenç ku dabûn min nîşanê we dan. Hûn ji ber kî janî min didim ber keviran? Em te ne ji ber karekî qenc didim ber keviran. Em te ji ber çêran didim ber keviran. Çimkî tu mirovî lê tu xwe dikî xwe dê. Mat şeriyata we de nenivîsiye ku Xwedê gotiye hûn îlahin. Em dizanin ji wan kesên ku gotina Xwedê ji wan re hatiye îlah hatibe gotin jî nivîsa pîroz xera nabe. Bav ez kirim veqetandiye, pîroz û ez şandim dinyayê. Îcar ji ber ku min got ez kurê Xwedê me, çawa hûn ji min re dibêjin tu çêran dikî. Eger ez karên ku bav ji min re gotî nekim ji min bawer nekin. Lê eger ez wan dikim, hûn ji min bawer nekin jî, qet nebe ji karên min bawer bikin ku hûn bizanin û fêm bikin ku bav bi min re ye û ez bi bav re me. Wan dîsa xwest ku îsa bigirin lê îsa ji destê wan derket.
ئیسا دیسا دەرباسی ئالیەدن ئێچەمێ ئوردونێ بوو و li werma ciyê ku Yehya di destpêkê de li wir emat dikir. Gelek kes dihatin bawî û digotin Yehya tu nîşan çênekir lê hemû tiştên ku Yehya li ser vî mirovî gotin rast derketin û li wir gelekan bawerî pê anî. Mirovekî bi navê Lazar yê li Beytanyayê bû nexweş bû. Ew ji Beytanyaya gundê Meryem û xwişka wê bû. Lazarê nexweş birayê Meryemê bû ku rûnê bên xweş li xudan dabû. û porê xwe lingên wî paqij kiribûn. Her du xwişkan ji îsa re xeber şand û got. Ez benî, yê ku tu jê hez dikî nexweş e. Lê gava îsa ev yek bihîst got ev nexweşî ne ji bo mirinê ye. Lê ew ji bo rûmeta Xwedê ye ku kurê Xwedê pê bi rûmet bibe. îsa merta ji xwişka wê û ji Lazar hez dikir. Lê gava bihîst ku Lazar nexweş e, ew du rojên din jî li wir ma. Paşê wî ji şagirtên xwe re got, rabin em dîsa herin cihûdayê. Rabî, hêjî cihûlî kevirkirina te digerin. Ma tê dîsa herî wir. Ma rojekî de 12 saat tune ne? Kesek bi roj bimeşe naterpile. Çimkî ronahiya vê dinyayê dibîne. Eger kesek bi şev bimeşe ew diterpile. Çimkî pêra ronahî tune ye. Dostê me Lazar dixewre çûye. Lê ez êrim wî hişyar bikim. Ez benî, eger ew raze ye, wêra bi ser xwe. Niha îsa li ser mirina wî digot lê wan guman kir ku ew li ser razana wî dibêje. Li ser vê yekê îsa bi eşkereyî ji wan re got. Lazar miriye. Ji bo we dilşame ku ez ne li wir bûm. Ku hûn bawer bikin. Niha rabin emerin bavî. Tumayê ku jê re cîwî digotin ji hevanê xwe yên şagirt re got. Derabin em jî herin ku pêre bimirin. Gava îsa hat dît ku çar roj beriya niha Lazar kirine gorê. Bêtanya nêzîkî Orşelîmê bû û bi qasî avêtina 15 tîran jê dûr bû. Gelek cihû hatibûn ba Merta û Meryemê ku wan ji ber mirina birayê wan aş bikin. Gava Mertayê bihîst ku îsa tê çû pêşiya wî, lê Meryem li malê ma. Ez benî heger tu li vir bûyayî, birayê min nedimir. Niha jî ez dizanim tu ji Xwedê çi bixwazî ew ê bide te. Birayê te wê dîsa rabe. Ez dizanim roja dawî roja vejînê wê dîsa rabe. Vejîn û jiyan ezim. Kesek ku bawerî bi min anî be, miribe jî wê bijî. Her kesê dijî û baweriyê bi min tîne, wê qet nemire. Tu ji vê yekê bawer dikî? Erê xudan, ez bawer dikim ku tu Mesîhî, kurê Xwedê yî, yê ku wê bihata dinyayê. Gava wê ev got çû gazî Meryema xwişka xwe kir û bi dizî got. Mamoste li vir e û ew gazî te dike. Gava ku Meryemê ev bihîst bilez rabû û çû ba îsa. İsa hê negihîştî bû gund û hêl wî cihî bû ku Merta hatibû pêşiya wî. Cihûyên li malê pê rebûn ew aş dikirin, gava dîtin Meryem bilez derket derve dam pey wê. Ji wan kirî diçe ser gorê ku bigirî. Gava Meryem hat cihê İsa lê ye ew dît xwe avêt ber lingên wî.
eğer tu li vir bûyayî birayê min nedimir. Gava îsa çav bi giriyê wê û giriyê cihûyên pê re hatibûn ket, ji kûr ve naliya û ruhê wî bi keder bû. و ew li ku ve şert? Ez benî were û bibîne. Êsa giriya. Cewîyan got binêrin çi qas ji wî hez dikir. Lê hinekan ji wan got, ma yê ku çavên kesê kor vekirin, nikaribû tiştekî bike ku ev mirov jî nemire. Îsa dîsa ji kûr ve naliya û gihişt ser gorê. Gor şikeft bû û kevirek li ber wê bû. Kevir rakin. Ez benî niha bên ketiyê. Ev çar rojin ku ew miriye. Ma miştere negot heger tu bawer bikî tê rûmeta Xwedê bibînî. Wan kevir rakir. İsa çavên xwe berbijor ve hilda. Bavo ji ber ku te ez bîstim ez şikir dikim. Ez dizanim tu hergav min dibîzî lê min ji bo qelebalga li hewirdorê sekînî got daw ku bawer bikin ku tu ez şandime. Piştî vê gotinê bi dengekî bilind qîriya. Lazar! Were derve! Kesî mirî dest û ling bi caw pêçayî û sercavê wî bi destmalekê nixamtî derket derve. Wî vekin û bihêlin bilare. Gelek cihûyên ku hatibûn ba Meryemê û tiştên ku İsa kiribûn dîtin bawerî pê anîn. Lê hinek ji wan jî çûn ba Fêrîsiyan û tiştên ku İsa kiribûn ji wan re gotin. Îcar Fêrisî û serekên kahînan civîna giregiran kirin û gotin em ê çi bikin. Ev mirov gelek nîşanan çê dike. Heger em wî wiha bihêlin wê herkes baweriyê pê bîne. û Romayî jî wê bên hem cêmeyê pîroz hem jî miletê me ji holê rakin. Ji nav wan Qeyafayê ku wê salê serokahîn bû got. Hûn tiştekî nizanin. Ma hûn nafikirin. Ji bo tevahiya gel helak nebe, kesek diber gel de bimre çêtire. Ma qeyî hûn vê fêm nakin. Wî ev ji ber xwe negot, lê ji ber ku ew serkahînê wê salê bû, wî pêxemberî kir ku İsa wê ji bo millet bimire. Ne tenê diber wî milletî de, lê wê ji bo civandin û yekitiya zarokên Xwedê yên belavbûyî jî bimira. Ji wê rojê û pê ve şêwira kuştina İsa kirin. Loma İsa êdî bi eşkereyî di nav cihûyan de negeriya. Ew ji wir derket çû herêmekê nêzîkî beriyê bajarokê ku jê re Efraîm digotin,
به شاگردین خوره لورما جشنا درباسبونه یا جهویان نزیک بو گلک کسین جگندین هاوردور جبو که لگوری عادتان خواه پاقش بکن بریا جشنا درباسبونه چون اورشلیمه او لعیسا دگریان و گاوا لپرسگه دسکنین جهو دپرسین اون چه دبیجن موقت نهای جشنه فارسی و سرکین کاهنان امر کرد که هگر کسک جهوی بزانه به دوی جوان را بیجک و وی بگرن. شش روز بریا جشنا درباسبونه ایسا هات بیتانیای لازاره که ایسا او جناو مریان را کربو لور رو دنشت. لور وان زیافتک داوی مرتای خزمت دکر لازارجی یک جوان کسان بو که ایسا لسر سفره رو دنشت. مریمی جرون نارد صافی یه بها لتریک بلنگین ایسا دکر و پاشه بپورین خواه لنگیوی زوا کرن. توایا مالی ببینا رون نارد تجبو. لی یکی شاگردین وی جهودای اسخریوتی یکوی پاشه او بدا دست گوت. چما افرونه بین خوش؟ بسیست زیوینه هات فروتن اول بلنگازان نهات بلاف کرن؟ وی او نجبو که خما بلنگازان دخار لیجبر که او دز بو گوت کیس که پره بیر بو و جتشته که دکتی ددزی دف جن که برده بلو یجبو روژه از بین و شرطن هلینه بلنگاز هرگاب لباوه نه لی از هرگاب نلباوه بم دماکو قلبالغه که مزنج جهویان بهیست که ایسا لوره حاتم ورش او نتنج بو ایسا حاتمون لیج بو لازاره که وی او جناو مریان را کرو و ببینین جی حاتن لسر ویه که سرکین کاهنان شیورا کشتنا لازار جی کر چمکه جروی وی گلک جهو باوری به ایسا دانین دوتر روژه قلبالغه که مزن آکو حاتبو ججنه گاوا بهیست که ایسا ته اورشلیمه چقلین دارا خرمه هلدان چون پیشیاوی و قیریان گوتن حسانا یکو بناوی خدانت پیروز به پادشاه اسرائیل پیروز به ایسا دشکک دید و لیس وار بو وکی که هاتیه نویساندن یا کچاسیون نترسه وای پادشاه تل دشکک کری سوار بویه او ده شاگردی وی دستپی که ده اف فهم نکرن لی دماکو ایسا هات رومت کرن وی چاقی هات بیراوان که اف تشت جبوی هاتن نویساندن وان اف تشت جبوی کرنه قلبالغا که چاقی ویش گوره گازی لازار کربو او جناو مریان را کربوی جی پیربو و شاهدیا ویه که دکر جبر ویه که گلک چون پیشیاوی چمکی وان بهیست بو که وی او نشان چه کریه لوما فیریسیان جهور گوت هند بینن تشتک جدسته و نایه بنیرن چاوا تواهی دنیای کتیه پیوی دناو وان کسین که جبو پرزینا ججنه هاتبون اورشلیمه ده هنک گرکی جی هبون او هاتم با فیلیپوسه جبیت سایده جلیله و جه لاوا کرن از بنی ام دخوازن ایسا ببینن فیلیپوس چو و او جه اندراویس را گوت و اندراویس و فیلیپوس جی چون جه ایسا را گوتن
ساعتا کو کوڕێ مرۆڤ بێ ڕوومەتکردن هات بەڕاستی ژوەرە دەبێژم حتا li ba genim nekeve erdê û nemre bi tenê dimîne lê eger ew bimre gelek berdide kesê canê xwe hez dike wê winda bike lê kesê li vê dinyayê ji canê xwe nefret dike wê vê ji bo jiyanê her hey hilîne kesê xizmetê dike bila li pêy min bê ez li ku bim kesê ji min re xizmetê dike jî wê li vir be kesê ji min re xizmetê dike wê bav wî bi rûmet bike Nadeli min pir teng ez çi bêjim ma ez bêjim bavo min ji vê saetê rizgar bike na ji bo vê yekê ez hatime vê saetê bavo navê xwe bi rûmet bike لەسەر vêyekê dengek ji ezmên hat min ew birûmet kir û ez ê dîsa wî birûmet bikim belebalixa ku li wê derê sekinî bû ev yek bihîst got ezmên kir gurînî hinekan jî digot milyaketek pêre peyvî ev deng ne ji bo min lê ji bo we hat niha dema dîwaniya vê dinyayê ye niha serekê vê dinyayê bê avêtin çaxê ez erdê bêm hildan ez ê hemûyan ber bi xwe ve bikişînim wî bi vê gotinê îşaret kir ka ew ê bi mirineke çawa bimire me ji şerîetê bihîstiye ku Mesîh wê her û her bimîne çawa dibe tu dibêjî divê kurê mirov ber bijor ve bêhildan kî ye ew kurê mirov ronahî hêj bo demeke kurt bû were ye hê ronahî bû were ye bimeşin ku tarî bi ser we de negire yê ku di tariyê de dimeşe nizane bi ku ve diçe hê ronahî bû were ye baweriyê bi ronahiyê bînin ku hûn bibin zarokên ronahiyê piştî ku îsa wiha peyvî çû û xwe ji ber wan veşart tevî ku wî li ber wan ev qas nîşan çêkiribûn hîç jî wan bawerî pê nedanî ev çêbû ku gotina îşayayê pêxember pêk were ya xudan kê baweriya xwe bi xebera me anî zendê xudan ji kê re xuya bû ji ber vê yekê wan nikaribû bawer bikin çimkî îşaya ev jî gotiye wî çavên wan kor kiriye û dilê wan hişk kiriye ku bi çavên xwe nebînin bi dilê xwe fêm nekin û venegerin û ez ji wan qenj nekim îşaya ev tişt gotine çimkî wî rûmeta Mesîh dîtiye û li ser wî peyviye lêberê ji serekan jî gelek kesan bawerî pê neanî lê ji tirsa fêrîsiyan ji bo ji kinîşteyê neyên avêtin ev eşkere nekirin çimkî wan ji pesnê Xwedê bêtir ji pesnê mirovan hez kir û îsa bi dengekî bilind got kesê baweriyê bi min tîne ne bi min lê biyê ku ez şandime baweriyê tîne kesê min dibîne wiyê ku ez şandime jî dibîne ez wekî ronayî hatim dinyayê her kesê ku baweriyê bi min bîne di tariyê de nemîne eger kesek peyvên min bibîze lê neke ez wî sûcdar dernaxim çimkî ez nehatime dinyayê sûcdar derxim lê wê rizgar bikim kesê min red dike û peyvê min qebûl nake yê ku wî dadbar bike heye
دیوانە وی کەسی درۆژە داوی دەبکێ گوتنا من گوتیە بخۆیە چیمکە ez ber xwe nepeyivîm lê tiştê ez dibêjim û tiştê ez dipeyivim bavê ku ez şandime emirdayê min ez dizanim ku emrê wî jiyanê her heye loma tiştê ez dibêjim bavê min çawa ji min re gotiye ez jî wisa dibêjim بەریا جەژنا دەرباسبوونێ بوو. ئیسا دزانە بوو سعاتا ویا کو vê dinyayê berde û here babav hatiye. Wî ji hemûyên xwe yên li dinyayê hez kiribû û heta dawiyê ji wan hez kir. Di dema xwarina êvarê de ji xwe îblîs xistibû dilê Cihûdayê kurê Şîmûnê İsxaryotî ku îsa bide dest. Ji ber ku wî zanibû ku bav hemû tişt daye destên wî. Ew ji ba Xwedê hatiye û wê dîsa vegere ba Xwedê. ئیسا ji ser xwarinê rabû, xiftanê xwe daniyaliyekî û pêşgîrek hilda li pişta xwe pêça. Piştre av kir teştê û dest bi şûştina lingên şagirtê xwe kir û ew bi pêşgîra li pişta xwe pêçayî ziwa kirin. İsa hat ba Şîmûn Petrûs. Ez benî matê lingê me bişoyî. Tu niha fêm nakî ez çi dikim. Lê paşê tê fêm bikî. Nabe, tu caran tu lingê min naşoyî. Eger ez lingê te neşom, para te bi min re tune ye. Ez benî. Nexwe, ne bi tenê lingê min. Lê dest û serê min jî bişo. Yê ku hatiye şûştin ji bilê lingên wî, ne hewceyek û derekî wî ya din bê şûştin. Ew bi tevahî paqij e. Hûn jî paqijin. Lê ne hûn hemû. Çimkî îsa dizanibû wê kî wî bide dest. Ji ber vê yekê wî got, ne hûn hemû paqijin. Piştî ku lingên wan şûştin, xiftanê xwe li xwe kir û dîsa li ser sifrê rûnişt. Ma hûn dizanin ku min ji bo we çi kir. Hûn ji min re dibêjin mamoste û xweyê min. Hûn rast dibêjin çimkî ew ez im. Tevî ku ez mamoste û xweyê we me, min lingê we şûştin divê hûn jî lingên hevdû bişon. Min mînakek dawe ku çawa min ji we re kir hûn jî wisa bikin. Bi rastî ez ji we re dibêjim. Kolê ne di ser xweyê xwe re ye, ne jî kesê hatiye şandin di ser ê ku ew şandiye re ye. Eger hûn van tiştan dizanin, xwezî bû we ku hûn wan bikin. Ez ji bo we hemiyan nabêjim. Ez dizanim ku min kî hilbijartine.
لێ divê ew nivîsa pîroz pêk were kesê nanê min xwar bêbextî li min kir. Ez van niha beriya ku bibin ji we re dibêjim. Ji bo ku dema ew bibin hûn bawer bikin ku ew ezim. Bi rastî ez ji we re dibêjim. Yek û kesê ez dişîr min qebûl bike min qebûl dike. û kesê ku min qebûl bike wê ku ez şandim me qebûl dike. Piştî ku Îsa ev tişt gotin di ruh te gelek reht bû, wî şahidî kir û got. Bi rastî ez ji we re dibêjim. Yek ji we wê min bide dest. Şagirdan li hev nêrîn û heyrîn ka ew li ser kê dibêje. Yekî ji şagirtên wî ye ku Îsa jê hez dikir bala xwe dabû singê Îsa. Şimon Petrus jê re îşaret kir û got. Bipirse ka ser kê dibêje. Kesê ku bala xwe dabû singê Îsa jê pirsî. Ez benî kî ye ew? Ez pariyê nên li firaxê bixim û bidim kê ew e. Wî pariyek nan hilda li xwarinê xist û da Cihûdayê kurê Şîmonê İsxaryotî. Piştî ku Cihûda pariyê nên stand, îblîs ket dilê wî. Tiştê ku tu bikî niha zû bike. Lê tu kesî ji yên ku li ser sifrê rû diniştin fêm nekir ku wî çima wiha got. Ji ber ku kîsikê pere bi Cihûda re bû hinek kesan ji wan guman dikir ku Îsa dibêje tiştên ji bo cejnê ji me re lazimin bikire an tiştekî bide belengazan. Gava Cihûda pariyê nên stand di cih de derket derve. Wê gavê şev bû. Piştî ku ew derket derve Îsa got, Nihar kurê mirov hat rûmetkirin û Xwedê jî pê hat rûmetkirin. Eger Xwedê pê hat rûmetkirin, Xwedê jî wê wî bixwe bi rûmet bike him jî wê wî di cih de bi rûmet bike. Zarokno, ez hê demeke kurt bûwere me. Hûn ê li min bigerin lê çawa ku min ji cîhan re got niha ez ji we re jî dibêjim. Hûn nikarin bên ciyê ku ez diçimê. Ez emerekî nû didim we. Ji ev du hez bikin. Çawa ku min ji we hez kir, hûn jî ji hev hez bikin. Bi vê yekê hûn ê bizanin ku hûn şagirtê min in heger hûn ji hev hez bikin. Ez benî tu bi ku derê ve diçî? Ciyê ku ez diçimê niha tu nikarî li pey min bêyî. Lê paşê tê li pey min bêyî. Ez benî çima ez niha nikarin pey te bêm? Ez ji bo te canê xwe jî didim. Ma tê ji bo min canê xwe bidî. Bi rastî ez te re dibêjim. Hê dîk bank nedaye tê sê caran min înkar bikî. Bila dilê we teng nebe. Baweriya xwe bi Xwedê bînin. Baweriya xwe bi min jî bînin. Di mala bavêm de gelek o de hene. Çimkî ez diçim ji we re cih çêkim. Heger wisa nebûye min ê ji we re bigota.
دما اشوم او مجوره جی چکر از دیسا بیم او ببیم باخوه کو جی از لیبم هون جی لور بن. اون ریا کو از دچمه دزانن. از بنی ام نزانن تو دچی کو داره امی چواره بزانه بن؟ ری راستی او جیان ازم بی من تو کس نکاره وره باباف. اگر و از ناس بکرامه وی باویم جی ناس بکره جن هوا هونوی ناس دکن او او دیتیه. از بنی کاباو نیشانی ما بده اف تیرا مدکه. فیلیپوسو او قصدمه از بوهرمه ما هجی تا از ناس نکرمه. کسی از دیتمه باو دیتیه تو شاود بیجی باو نیشانه من بده. ما تو باور ناکی که از بباو رمه او باو جی بمرایه. پیوین که اج خورا ده بیجم اج بر خواه نا بیجم. لی باوی که بمره دمینه کارین خود که. جمن باور بکن که از بباو رمه باو جی بمرایه. لی قد نبیج بروان کاران باور بکن. براستی اج ورا ده بیجم. کسی باوریه بمن بینه کارین از دکم وی بکه او وی کارین مزنتر جی بکه. چمکی از دشم باو. لسر ناو من هون چه بخوازن از بکم که باو بکره خواه برومت ببه. اگر هون بناو من تشتک جمن بخوازن از بکم. اگر هون جمن حزدکن ونه امرین من پیک بینن. از اجباف بخوازم اوی آلی کره کی دم بدوه که هر بواره بمینه او رحی راستیه یه. دنیا نکاره وی قبول بکه چمکن نوی دبینه او نجوی ناست که. لی هون وی ناست کن چمکی او بواره دمینه او اوی ددلوه دبه. از اوی سوی نهیلم. از دیسا بیم باوه. پشتی دمکه کرد دنیا ادی من نابینه. لی هونه من ببینن. مادم از دجم هون جی هونه بجین. و روزه هونه بزانن که از بباوی خوارمه هون بمرانه. و از جی بوارمه. کسی که امری من قبول دکه او انتینه جی اوه یک و جمن حزد که. کسی جمن حزد که و باوی من جی وان حزب که. از جی از جوی حزبکم و خواجره اشکره بکم. جهودا نی اسخریوتی جیره گوت؟ از بنی اف جاوا دبکو تیغوی جمعه اشکره بکی لی خواج دنیای اشکره ناکی؟ اگر یک جمن حزب که و گوتنا من پیک بینه. باوی من جی و جوی حزب که و امی بین باوی و لباوی جی بگرن. کسی جمن حزب ناکه گوتنه من جی پیک ناینه. گوتنا کو اندی بیزن نیامنه لیا وی باویه کو از شاندمه. هی از لباوه من افتش ورا گوتن. لی آلیکار کو روحی پیروزه یکو باوی بناوه من بشینه و حمو تشتهینه وبکه. و هر تشتین کو مجوره گوتنه بینه بیراوه. از آشتی جوره دهیلم. از آشتیا خود دموه. از وکو دنیا ددوه نادم. بلا دلوه تنگ نبه. نترسن. و بیز کو مجوره گوت. از دچم. لی از دیسا بین باوه. اگر وجه من حزب کرا و نشاب و نکو از دچم باباف چمکی باف دسر من رایه. من اف نها بری کو چیبن گوتن کو دما او چیبن هم باور بکن. ادی از بواره پر ناپیون. چمکی سرکه و دنیای تی تو چتوی بمراد تونیه. لی بلا دنیا بزانه کو اش باب حزدکم او چاوا کو باب لمن امریکی ریز وزاد کم. رابن ام جور هره. از میوه راستینم باب مجی رزوانه. او هر چقلی منا کو فکی نادا دبره او داویجه هر چقلی کو فکی ددیجی جبو کو بهتر فکی بده دکه سخینه او پاقج دکه. بگوتنا کو مجوره گوت جوخه هم پاقجن. بمن را بمینن و از جی بواره. چقلک بسر خو نکاره فیکی بده.
Gava çıkıl bi darê ve be dikare fêkî bide. Hûn jî wisa bi miran nemînin hûn nikarin fêkî bidin. Ez mêwem. Hûn jî çıkılın. Kesê bi mira dimîne û ez bi wî re dimînim ew gelek fêkî dide. Çimkî bêyî min hûn nikarin tutuştî bikin. Eger yek bi mira nemîne ve wek çıqilê mêwê bê avêtin û hişk bibe. Wî çaxê em berhev dikin. Diavêjin êgir û dişewitînin. Eger hûn bi mira bimînin û peyvên min jî li bawe bimînin, hûn her çi dixwazin bixwazin, wê ji we re bêdayîn. Bi fêkîdayîna xwe ya zêde hûn ê bavê min birûmet bikin û bibin şagirtên min. Çawa ku bav ji min hez dike, ez jî wisa ji we hez dikim. Di hezkirina min de bimînin. Eger hûn emrên min pêk bînin, hûn ê di hezkirina min de bimînin. Çawa ku min emrên bav anîn cîh û ez di hezkirina wî de dimînim. Min ev tiş were gotin ku şabûna min bi were be û şabûna we temam bibe. Emrê min ev e. Ji ev hez bikin, çawa ku min ji we hez kir. Tu hezkirin ne di ser wê hezkirineyê ku yek di ber dostê xwe de canê xwe bide. Eger hûn tiştên ku min li we emir kirin pêk bînin, hûn dostê min in. Êdî ez ji we re nabêjim xulam. Çünkü xulam nizane ağayê wî çi dike. Ez ji we re dibêjim dostên min. Çünkü her tiştê ku min ji bavê xwe bîst min bûye da zanîn. Ne we ez hilbijartim. Min hûn hilbijartin. û kevş kirin ku hûn herin fêkiyê bidin. û fêkiyê we bimîne. Li ser vê yekê hûn bi navê min çi ji bav bixwazin ew ê bide we. Emrê min ji bo we ev e. Ji ev hez bikin. Eger dinya ji we nefretê bike, bizanibûn ku beriya we ji min nefretê kiriye. Eger hûn ji dinyayê bûna, wê dinyayê ji yên xwe hez bikire. Lê ji bo ku min hûn ji dinya hilbijartine û ne ji dinyayê ne. Ji ber vê yekê dinya ji we nefretê dike. Gotina ku min ji we re got bînim bîra xwe, qole ne di ser xweyê xwe re ye. Eger wan zordarî li min kiribe, wê zordariyê li we jî bikin. Eger wan gotina min girtibe, wê gotina we jî bigirin. Lê van hemû tiştan wê ji ber navê min bi we bikin. Çimkî ew yek we ez şandime naz nakin. Eger ez nehatima û min ji we re negota wê gunehên wan tune bûye. Lê niha ji bo gunehan hinceta wan tune ye. Kesê ji min nefretê dike, ji bavê min jî nefretê dike. Karên ku tu kesî nekirine, eger min di nav wan da nekiribiya, wê gunehan wan tune bûye. Lê niha wan dît û dîsa hem ji min, hem jî ji bavê min nefretê kirin. Lê belê ev yek çêbû ku ev gotina di şeriyata wan da hatiye nivîsandin pêk were. Wan bê sedem ji min nefretê kir. Çaxê alîkarê ku ez ê ji babav ji we re bişînim ew rihê rastiyê ye ku ji babav derdikeve bê wê ji bo min şahîdiyê bike. Hûn ê jî şahîdiyê bikin. Çimkî ji destpêkê ve hûn bimirane. Min ev tiş ji we re gotin ku hûn neterpilin. Wê weşkin îşteyan bavê jin. Erê saeteke wisa tê her kesê ku we bikuje, wê guman bike ku xizmetê ji xwedê re dike. Wê van tiştan bikin. Çimkî wan ne bav ne jî ez nas kirim. Lê belê min ev tiş ji we re gotin ku çaxê saeta wan bê hûn bînin bîra xwe ku min ev ji we re gotine. Min ev di destpêkê de ji we re negotin çimkî ez bi we re bûm. Lê niha ez diçim bayê ku ez şandime û ji nav me tu kes napirse Tirkî ku. Ji ber ku min ev tiş ji we re gotin dilê we bi xemgînî tije bûye. Lê belê ez rastiyê ji we re dibêjim. Çûyîna min ji bo we çêtir e. Eger ez neçim, alîkar ji we re nayê. Lê eger ez herim, ez ê wî ji we re bişînim. Dema ew bê wê derbarê gunehê rastiyê û dîwanê de
بالا دنیای بکشینه سر سوجه وی لسر گناه چونکه او باوریه به من ناینن لسر راستیه چونکه از دچم باو او ادی هون من نابینن و لسر دیوانه چونکه سرکی دنیای سوجدار هاتیه درخستن gelek tiştên ku ez ji we re bêjim hene lê niha hûn nikarin wan ragirin lê dema ew ruhê rastiyê bê wê veber bi hemû rastiyê ve bibe çimkî ew ji ber xwe napeyve lê tiştên ku bibîze wê bêje û tiştên ku wê bibin wê bi we bide zanîn wê min bi rûmet bike çimkî wê ji yê min bistîne û ji we re bêje her çiyê bav hebe yê min e ji ber vê yekê min got ku wê ji yê min bistîne û bi we bide zanîn Piştî demeke Kurd êdî hûn min nabînin. Dîsa piştî demeke Kurd hûnê min bibînin. Ji şagirtên wî hinekan ji hev re gotin ev çi ye ku ew ji me re dibêje piştî demekê Kurd hûn min nabînin û dîsa piştî demeke Kurd hûnê min bibînin û çimkî ez ê herim bav. Wan digot ev dema Kurd a ku dibêje çi ye? Em fêm nakin ew çi dibêje. Îsa dizanibe ku ew dixwazin jê bipirsin. Hûn ser gotina min e piştî demeke Kurd hûn min nabînin û dîsa piştî demeke Kurd hûnê min bibînin ji ev dipirsin. Bi rastî ji we re dibêjim hûnê bigirîn û li xwe bixin lê dinya wê şah bibe. Hûnê xemgîniyê bikişînin lê xemgîniya we wê bibe şahî. Dema jin zarok tîne dinyayê êşê dikişîne. Lê piştî ku zarok hanî bi wê şabûna ku mirovek hatiye dinyayê êdî ew êşa xwe nayîne bîra xwe. Niha hûn jî di heman rewşê de ne. Niha hûn jî xemgînin. Lê ez ê we dîsa bibînim û dilê we wê bi şahiyê tije bibe. Tu kes jî vê şahiya we ji we nastîne. Dema ku ew roj bê hûn tu tiştî ji min napirsin. Bi rastî ji we re dibêjim hûn bi navê min her çi ji bav bixwazin ew ê bide we. Heta niha we bi navê min tu tişt nexwest. Bixwazin hûn ê bistînin. Ji bo ku şahiya we temam bibe. Min ev tişt ji we re bi mesele gotin. Wextê ku ez êdî bi mesele ji we re nabêjim, êdî ez ê bi eşkereyî ji we re li ser bav bêjim. Wê rojê hûn ê bi navê min bixwazin. Ez ji we re dibêjim ne lazim e ku ji bo we ji bav bixwazim. Çimkî bav ji we hez dike. Bav ji we hez dike çimkî hûn ji min hez dikin û bawer dikin ku ez ji bav xwe de hatime. Ez ji bav derketim û hatim dinyayê. û dîsa ez dinyayê dihêlim û diçim bav. Şagirtên wî gotin vaye niha tu bi eşkereyî dipeyivî û qet bi mesele nabêjî. Niha em fêm dikin ku tu her tiştê dizanî û hewcedariya te tune ku kesek ji te bipirse. Ji bo vê yekê em bawer dikin ku tu ji ba xwe dê hatî. Na hûn bawer dikin? Wextê erê hatiyê jî. Wextê ku her yek ji we wê belav bibe û here ciyê xwe. û min bi tenê bihêle. Lê ez ne bi tenê me, çimkî bav bi min re ye. Min ev tişt ji we re gotin ku hûn bi min re di aştiyê de bin. Hûn ê li dinyayê tengasiyê bibînin. Lê wêrek bin. Ez li dijî dinyayê bi ser ketim. Piştî ku Îsa ev tişt gotin, cavên xwe ber bi ezmên we rakir û got. Ya bavo, saet hat. Kurê xwe bi rûmet bike ku. Kur jî te bi rûmet bike. Çimkî te desthilatî li ser hemû beşer dawî ku jiyana her heyî bide hemû kesên ku te dane wî. Jiyana her heyî ev e ew te yê ku xedayê rastiyê û tekaneye û Îsa Mesîh ku te şandiye nas bikin. Min tu li ser rûyê erdê bi rûmet kirî. Karê ku te spartû bû min ew pêkanî. Bavo. Berê ku dinya çêbe ew rûmete ku li ba te ya min bû bi wê rûmetê niha min li ba xwe bi rûmet bike. Min navê te ji mirovan re eşkere kir ên ku te ji dinyayê dan min.
ین تبون که او دان من وان گوتنا تگرت او نها دزانن همو تشتین کو تدانه من جتنه پیوین کو تدان من دان وان جی او قبول کرن او براستی دزانن اشته حاتمه او باوری آنینه کو تا اشاندمه اجبو وان دعاتکم نجبو دنیای اجبو ین کو تدانه من دعاتکم چمکی او انتنه همو کسن ین من ین تنجی کسن تجی ین منن از بوان برومت بومه اونها استنباته ادی از نل دنیای ما لی اول دنیای نه یا باوی پیروز بناوی خواه کو تدامن وان بپارزه و اوجی وکیمه ببن یک دما از بوان را بوم بناوی ته کو تدابو من از لوان بوم خویی من او پاراستن و تو کشوان وندانه بو جبیلی کوره هلاکه کو به نویسا پیروز پیک وره لینها استنباته او هیکو از لدنیای ما از وان گوتنان دو بیجم کو شابونا من ددله وان دا تمام ببه من گوتنا تا گهانتوان او دنیای جوان نفرت کر چمکی چاوک و از نج دنیای ما او جی نج دنیای نه از دعاد کم نج بو کو توانج دنیای راکی لیج بو کو توانجیه خراب بپاريزي چاوک و از نج دنیای ما او جی نج دنیای نه وان براستی پیروز بکه او وقتینه گوتنا ته راستیه چاوکو ته اشاندم دنیای من جی او شاندن دنیای از جبو وان خوابد قتینم کو او جی براستی بینه وقتاندن از نبتنه جبو وان لیجبو کسین وی بگوتنا وان باوریه بمن بینن جی دعات کم وی حمو ببن یک یا بابو چاوا تو بمن ری و از جی بترمه بلا او جی بمرهبن کو دنیا باور بکتا از شاندمه رومتا کو تدامن من داوان کو او ببن یک وکی ام یکن از بوان را تو جی بمره کو او بتوایی بگیجن یکت یکی و دنیا بزان بکو تا از شاندمه و چاوا کو تجمن حزدکی تجوان جی حزدکی باو از دخوازم کسین تدانه من لجیه کو از لیمه بمرهبن کو رومتا تدایه من ببینن چونکی تبریا دا مزراندنا دنیای جمن حس کر یا باوی عادل دنیا تا ناسنا کلی استا ناس دکن او جی دزانن کو تا از شاندمه مناوی تا بواندا زانین او از هی بدم زانین کو از کرنا تا جمن بوان را جی هبه و اجی بوان ربن پشتی کو ایسا افتشت گوتن به شاگرتین خوره در باسی آلیه دن این نوالا قدرونه بو. لور بخچه یک هبو او ایسا و شاگرتین خواه کتنه. جهودای اودا دست جی لباوان بو چنکه ایسا و شاگرتنوی گلک جاران لورد جویان جهودا کمک لشکر و هنک پیوردارین فیرسی و سرکن کاهینان بخور آنین و دره ده دست وانده فانوس خطیره و چک هبون ایسای زانه بو و چه به سری وی درکت پیش یاوان و گوت ون کد گرن لعیسای نصرتی جهودای ایسا دا دست جی لباوان بو گاوکو ایسا جوان را گوت او ازم او بره پاشکی کتن ارده
وی دیسا جوان پرسی هون لکید گرن لی ایسای نصرتی من جوارا گوت ازم مادم هون لمن دگرن بهلم بلا ابهرن وی اف گوت که گوتنا ویا بری گوت بو بیکوره جی کسی انت دانه من کسی کی جی وندانه کرش شیمون پتروس شوری خو کشاند و داوشان کوله سرکاهین و گوی وی راست جه کش ناوی کوله مال خوص بو شوری خو بخا کالین ما ازوی کاسا تال اکو باو دای من و نخون کما لشکران و سردار وان و پیوردار جهویان ایسا گرد و گریدا پیشی وان او بر با حنان خزور قیافا و سار قیافا سرکاهیم بو قیافای کو شیرتا کسک دبر گلده بمره چیتره لسرکین جهویان کرده بو شیمون پتروس او شاگرتکی دن لپی عیسا چون جبر کو اف شاگرت ناس سرکاهین بو او به عیسا رکت هوشا سرکاهین لی پتروس لدروه لبر دری سکنی بو ایجار شاگرتی کو ناس سرکاهین بو درکت دروه او به کچکا درگهوان را پیوی و پتروس آنی هندر ما تو جی نه یک شاگردین بی مرووی؟ نه نازم دوی نافبری ده کوله و نوبدار لبر آگره کج کومره بو سکنی بون و خواه گرم دکرن چمکی دنیا سار بو جبر وی پتروس جی لباوان سکنی بو و خواه گرم دکر هنگی سرکاهین لسر شاگردین وی و هنگرناویج عیسا پرسی از به اشکریج دنیای را پیویم من هر دم لکنیشتیان و لپرسگاها کو حمو جهول دجویان هندکر من تو تشت بدزینه گوت تو چما وان پرسان جمندکی جیان گوهداریا گوتنه من کرنه بپرسکا مجوارا چه گوتیه او دزانه من چه گوتیه چاوا تو سا برسوا سرکاهین ددی اگر من تشتکی شاش گوت به شاش تیا من بیجه لی اگر من تشتکی شاش نگوت به تو چما لمن دخی حنان او گریدایی شاند با قیافای سرکاهین دوی ناف برده شیمون پتروس هیجی لبر ایگر بو او خواه گرم دکر جوی پرسین ما تجی نه یک جه شاگردین وی نه نه ازم لی پتروس انکار کر کوله که سرکاهین مروی وی کسی بو که پتروس گوهی وی جه کر بو ویج پتروس پرسی ما من تو دنا وقت چه ده پیره ندیدی؟ نه هما وی گاوه دیک بانگ دا وان عیسا جمالا قیافا هلدا و بر قصرا والی سر سبی زوبو جهو جبو عادت پاقجیا دینی خرانکن و بکار بن خوارنا ججنا درباسبونه بخون نکتن قصره سرویه که پیلاتوس درکت در و هات باوانو پرس کر هون وی مروه به چه سوچتار دکن؟ هگر نه مروه که خراب بویا ما او تسلیمی تنه دکر هون بخواب بن اولیگوری شریعت خواه دیواناوی بکن دستور ما تونه یا ام کسی بکجن او یک چه بو که گوتنا ایسا پیک وره که نیشان دا بو و چاوا بمره
پیلاتۆس دیسا کێت قسراوالی گازی عیسا کرد و ژێ پرسی ما تو پادیشاهê cihûyanî Tu vê ji ber xwe dibêjî yan kesên din ev yek li ser min ji te re gotine. Ma ez cihû me milletê te bixwe o serekên kahînan tu dayî destê min te çi kiriye? Padişahiya min neya vê dinyayê ye. Eger padişahiya min ya vê dinyayê bûya ji bo ez nekevim destê cihûyan xizmetkarê min û hêlber xwe bidana. Lê padişahiya min ne ji vir e. Nexwe tu padîşahî. Tu bi xwe dibêjî ez padîşahim. Ez ji bo vê yekê ji dayîk bûme û ji bo vê yekê hatime dinyayê. Ve ez rastiyê re şahîdiyê bikim. Her kesê li aliyê rastiyê be wê xwe bide dengê min. Rastî çi ye? Piştî vê pirsê Pîlatôs dîsa çû derve ba cihûyan û ji wan re got. Ez tu sedema sûcdarkirina wî nabînim. Lê Adeta we ye ku ez di cejna derbasbûnê da yekê girtiyê ji bo we berdim. Ma hûn dixwazin ez ji bo we padîşahê cihûyan verdim. Ew qîriyan û gotin. Barabas jî serhildêrek bû. Paşê Pîlatos îsal girt û da ber qamçiyan. Leşkeran jî ji striyan tacek honan û dan serê wî û xiftanekî binevşî lê kir. Ew dihatin pêş wî û digotin bijî padîşahê cihûyan û sîle lê dixistin. Pîlatos dîsa derket derve û ji wan re got: Vaye, niha ez wî tînim derve bawe. Bizanibin ku ez tu sûcê wî nabînim. Vaye, vaye ew mirov. İsa bi taca serê xwe ji striyan û bi xiftanê binevşiyê li xwe kirî ve derket derve. Wî xaç bike! 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 Balê! Hûn bi xwe bibin û wê xaç bikin. Ez bi xwe tu sûcê wî nabînim. Şeriata me heye û li gorî şeriatê divê ew bimre. Çimkî wî xwe kiriye kurê Xwedê. Bila ji me dûr be, wî xaç bike. Bila ji me dûr be, wî xaç bike. Gava Pîlatos ev gotin bihîst zêdetir tirsiya. Dîsa çû hundirê qesra walî û ji İsa re got: Tu ji ku yî? Lê İsa bersiva wî neda. Tu bi min re napeyivî. Tu nizanî ku desthilatiya min heye ku ez te berdim û desthilatiya min heye ez te bidim xaçkirin jî.
اگر جورج ترانه هاتا داین تو دسلاتیاتا و سر من تو نبیا جبر وی کی گناهی وی کو از دامه دسته تمازنتره دسر وی کی پیلاتوس هول ددا کو عیسی برده اگر تو وی مروی بردی تو نه دوست قیصری هر کسی خو بکه پادشاه لدج قیصر سری هلدایه گاوا پیلاتوس اف گوتم هیستن عیسی آنی دروه او بخوجی لسر کرسی دیوانی رونشت گل لجی راخرا کبرین بو به ایبرانی جیره گباتا دگوتن روژا آماده کرنا ججنا درباس بونه بو دم لدورا نیورو بو پیلاتوس جهویان را گوت وایه پادشاه و وی خاچ بکه ما از پادشاه و خاچ بکم جه قیصر پیوه پادشاه ما تنیه لوما وی عیسی تسلیمی وان کرد که وی خاچ بکن لشکران عیسی بر عیسی بخواه خاچا خواه هلگرد و چو دراکو جیر جی قوق سرید هات گوتن و به ایبرانی جی ناوی ور گولگوتا بو لوی داری وان او بدو کسین دن را لخاچه خستن هر یک جوان لکیلکه که بو عیسی جی دناو براوانده بو پیلاتوس لوحیک نویسی و بخاچه ودانی نویس وهابو عیسی نصرتی پادشاه جهویان گلک جویان او نویس خوند چمکی جیک و عیسی لخاچه خسته بون نیزیکی باجیر بو و او به ایبرانی لاتینی و یونانی هات بو نویساندن لی سرکین کاهنین جهویان جه پیلاتوس را گوت ننویس پادشاه جهویان وی مرو وی گوت از پادشاه جهویانم
من چی نویسی به من نویسیه پشتی که لشکران ایسا لخاچه خست وانجلین وی هلدان کرن چار پارکو جهر یکیره پارک بکوه. کراسی وی جی هلدان او جسری حتی بنی هوناندی او بیدروتن بو. ایجار جهور گوتن ورن ام وی نچرینن پشکی باویجن کاوی ببه یا که. او یک چیبو کد نویسا پیروز بیکوره. جلی من دناف خود پارو کرن اوش بو خفتانه من پشک داویجن لشکرانجی او یک کر. لبر خاچا ایسا دیاوی خالتیاوی مریم جنا کلوپاس و مریم مجدلانی سکنی بون. دما ایسا دید که دیاوی و شاگرد دیویه که جه حزد کر لوی داره دسکنن. وای کوریته پاشه جه شاگرده خوره گوت وای دیاته پشتر شاگرد دایگا ایسا بر مالا خواه. پشتی ویه که ایدی ایسا دزانه بکو هر تشت بیک هاتیه. جبو که نویسا پیروز بیجه وی گوت استیمه فراخک جه شرابا تش تجکری لوی دره بو. آفگرک لناف شرابا تش خستی بدارکی جهتری و دانین و دریجی دویوی کرن. گاوا ایسا شرابا تش وخوار گوت تمام بو سری خوار کر و روح خدا. جبر کو روژا آماده کرینی بود دوی روژا سبت جندک لسر خاچه نمانا. چمکی روژا سبت روژا که گلکی گرینگ بو. سرکن جهویان جه پیلاتوس خواست رانن کسین خاشکری بین شکاندن و را کرن. ایجار لشکر هاتم پیشی رانن یکی جوان پاشه رانن یندن شکاندن که بیره هاتبون خاچ کرن. لگاوا هاتم با عیسا و دیتن ایدی او مریه رانوی نشکاندن. لی دیسا جی لشکرک نوقاوی. برمه قلکر و یکسر آف و خوین هرکی. کسی افدید شاهدی کرکو هنجی باور بکن. شاهدیاوی راسته و زانک و راستیه دبیجه. او یک چه بوکو نویسا پیروز پیکوره و هستیه کیوی نیشکاندن. دیسا نویسه که دن آ پیروز و ها دبیجه و لیه که بدناوی قل کرنه بنیرن. او سوی آریمتیای که شاگرد ایسا بو و جترسا سرکین جهویان خو اشکره نکری بو جه پیلاتوس دستور خواست که جندک ایسا راکه. پیلاتوس جی دستور دای او سوهات و جندک ایسا راکش. نیکودیموس جی هات که جارا پیشی بشو هات بو با ایسا وی کم زیده 100 لیتر آنین که جمور و آلوه هاتیه تولهف کرن. وان جندک ایسا هلانی لگوری عادتا جهویان آف و شارتن بهاراتین بین خوش لی کرن و بجاون کتام پیچان.
لجیه کو ایسا لی هات بو خاش کرن بخچه یک هبو و دناف ده جی گوره که نو هبو که تو کس تیده نهات بو وشارتن. جبر کو روژا آمده کرنا جهویان بو و گورشی نیزیک بو ایسا لوردانی. روژا پیشی یا هفتیه سرس به زو هیکو تاری بو مریم مجدلانی هات سر گوره. دید کو کور جبر در گوره هاتیه را کرن. بزیا چو با شیمون پتروس و شاگرد دن ایکو ایسا جه حست کر. واخوی مجگوری درخستیه و هم نزانم وانا بری و دان نکتره. لسر ویه که پتروس و شاگردین دن درکتن دروه و بری خودان گوره. هر دو جی به هفره دبزیان لی شاگرد دن جه پتروس زودتر دبزیا او پیشی گهیش سر گوره. دما خوار کر و نیری دید که جاوین کتین راخستینه لی نکت هندر. پاشه شیمون پتروس لپیوی هات کت هندره گوره ویجی جاوین کتین راخستی و دسمالا سر ایسا پیچایی دیتن. دسمال نه لبا جاوین کتین بو به آوای که پیچایی جیندن جدا بو. شاگرد دن ایکو پیشی گهیشت بو سرگوره کت هندر. وی دید و باور کر. چمکی وان هیج نویسا پیروز فهم ندکر که دوی ایسا جناو مریان رابه. پشتی وی که شاگرد وگریان جیه خواه. لی مریم لدروه لبرگوری سکنی بو و دگریه. وی بگرین و خواه کر و لهندره گوره نهیری. دید که 2 ملیاکتین جلسپی لجیه که جندک ایسا لی هات بو دریش کرن رونشتنه. یک لجیه سریوی و یه دن لجیه لنگیوی. ملیاکتان جیره گوت یاستیه دو چما دگری. واو خوی من هالداية وأز نزانم وانا بريا كدري. پشتی وی افتشت گوت لپشت خواه زفری و دید که ایسال وی دره سکنیه لیوی نزار بو او ایسایه. یاستیه تو چما دگری؟ تلکه دگری؟ مریم ایجی گمان کرد که او بخچوانه و وی جیره گوت از بنا اگر تاو بر بجم را بیشه تاو دانیه کدره که از وی جوی دره بینم. مریم لی زفری و به ایبرانی گوت ربونی که بواته ماموسته دست خال من نده چمکی از هیدر نکت ما باباف لهر باب رای من اوزوان را بیجه از درد کفن باباوی خواه و باباوی وی با خدای خواه و با خدای وی. مریم مجدلانی چو با شاگردان و جوان را گوت من خویه مدید و تشتین که جیر گوت بو جوان را گوت. و ایوارا روژا پیشی یا هفتیه گاوا شاگرد جترسا جهویان لپشت دریه گرتی جویا بون ایسا هات و دناوان دسکنی. سلامت لسر وبن. پشتی که وی اف گوت وی دستین خواه و نوقا خواه نشانی وانده. گاوا شاگردان خودان دید پر شابون. ایسا دیسا جوان را گوت سلامت لسر وبن. چوا کو بابا از شاندم اجوه دشینم. پشتره پفی سروان کر. روح پیروز بستینن اون لگونهن که ببخشینن او بخشاندینه اون گونهن که نبخشینن او ناین بخشاندن.
تومایکو یک ji دوانزدهان bû û jê re cêwî digotin gava ku îsa hat nebuwan re bû. Şagirtên din jê re got, me xudan dît. Heta ez di destên wî de cihê bizmaran nebînim, tiliya xwe li cihê bizmaran nedim û destê xwe daneynim ser newqa wî. Ez qet bawer nakim. Piştî heşt rojan şagirtên îsa dîsa li malekê bûn û Tûma jî bi wan re bû. Derî girtî bûn lê îsa hat di nav wan de sekinî. Selamet li ser we be. Diliya xwe bîne vir û li destê min binêre. Destê xwe dirêjî min bike û deyne ser newqa min. Êdî bêbaweriye neke lêbelê bêbawerî be. Xudanê min, ew xwedayê min. Ji ber ku te ez dîtim tu bawer dikî. Xwezî bi wan kesan ku nabînin û bawer dikin. Erê îsa li ber şagirtên xwe gelek nîşanên din jî çêkirin ku ew di vê nivîsê de nehatine nivîsandin. Lê ev hatine nivîsandin ku hûn bawer bikin ku îsa Mesîh e, kurê Xwedê ye û wê bi vê baweriyê jiyana we bi navê wî hebe. Piştî van tiştan îsa dîsa xwe li keviya gola Teberiyayê nîşanî şagirtên xwe da. Ev bi vî awayî çêbû. Şimû Petrûs Tûmayê ku jê re cêwî digotin, Natanyêlê ji qeneya Celîlê kurên Zebedî û du şagirtên îsa yên din bi hev re bûn. Şimûn Petrûs ji wan re got, Ez diçim ku mesiyan bigirim. Wan jî jê re got em jî biteretên. Derketin derve li qeykekê swar bûn. Lê wê şevê tu tişt negirtin. îsa li keviya golê sekinî. Lê şagirtan nizanibûn ku ew îsa ye. Zarok mu? Gelo masiyên we hene? Na, tu ne. Dorê bavêjin aliyê rastî yê qayikê hûn ê bigirin. Wan jî tor avêt. Êdî ji pirbûna masiyan hêza wan têrê nekir ku torê bikişînin. Şagirtê ku îsa jê hez dikir ji Petrûsê got, ew xudan e. Gava Şimûn Petrûs bihîst ku ew xudan e, wî kirasê xwe li xwe kir, çimkî wî ew ji xwe kiribû û xwe avêt golê. Şagirtên din jî tora tije masî kişandin û bi qeykê ve nêzik bûn. Çimkî ji bejayî nedûr bûn, bi qasî 200 gazan dûr bûn. Gava ew derketin bejayîyê dîtin ku li wir agrê komrê heye, masî li ser e û nan li ber e. Hinek ji wan masiyên ku we niha girtine bînin. Şimûn Petrûs ket qeykê û tora ku bi 153 masiyên mezin tije bû kişand bejahiyê. Bi ser ku ew qas gelek bûn jî dîsa tor neçiriya. Werin, tavştê bixwin. Ji şagirtan tu kesî nediwêribû ku jê bipirse. Tu kî? Çimkî wan dizanibû ku ew xudan e. îsa nêzik bû û nan hilda dawan û masî jî dawan. Piştî rabûna ji nav miriyan ev cara sisiyan bû ku îsa xwe nîşanî şagirtan dida. Îcar piştî ku wan taştê xwar îsa ji Şimûn Petrûs pirsî. Ya Şîmonê kurê Yuhanna, ma tu ji wan bêtir ji min hez dikî?
ئەرێ ئەزبەنی تو دزانی کو ئەشتا حەز دکم بەرخێن من بچێرینە ئیسا جارە دودیان ژویرە گوت یاشی منێ کوڕێوی هەننا ما تو ji min hez dikî ئەرێ ئەزبەنی تو دزانی کو ئەشتا حەز دکم jivantiya miyên min bike ئیسا جارە سسیان ژوی پرسی یاشی منێ کوڕێوی هەننا ما تو ji min hez dikî لەسەر پرسینا ئیسا یا جارە سسیان ما تۆ ji min hez dikî کەدەرێ پەتروس کرد ژێرە گوت ئەزبەنی تو هەر تشتی دزانی تو دزانی کو ئەشتا حەز دکم miyên min biçêrîne bi rastî ji te re dibêjim gava tu xort bûyî te xwe girê dida û derek û te dixwest tu diçûyî lê gava tu pîr bibî tê destên xwe dirêj bikî û yekî din wê pişta te girê bide û te bibe ciyê ku tu naxwazî heriye wî ev got ji bo nîşan bide Petrus wê bi çi cûreyê mirinê Xwedê birûmet bike piştî vê yekê wî ji Petrus re got li pey min were gava Petrus vegeriya dît ku şagirtê Îsa jê hez dike li pey wan tê ev ew şagirt bû ku di şîvayê varê de pala xwe dabû singê Îsa û gotibû ezbeniyê ku te bide dest kî ye Petrus ew dît ji Îsa pirsî ئەزبەنی ev mirov wê bibe çi eger ez bixwazim ew bimîne heta ku ez bêm te çi ji vê ye tu li pey min were Loma gotina ku ew şagirt namire di nav birayan de belav bû lêbelê Îsa ji bo wî negotibû ku ew namire lê gotibû heger ez bixwazim ew bimîne heta ku ez bêm te çi ji vê ye kesê ji van tiştan re şahidiyê dike û ev nivîsîne ev şagirt e em dizanin ku şahidiya wî rast e hê gelek tiştên din ên ku Îsa kirine hene heger ew yek bi yek bihata nivîsandin ez dibêjim qey nivîsên ku bihata nivîsandin wê di dinyayê de bicih nebûna Yuhanneyê şandî ji me re diyar kir armanca vê mizgîniyê ew e em baweriya xwe bînin ku Îsa Kurê Xwedê ye niha di nivîsandina van bûyeran de Yuhanna ji me daxwaz dike ku em baweriya xwe bi Îsayê li ser xaçê ruhê xwe daye û em ji gunehên me azad kirine bînin Çimkî Xwedê ew qas ji dinyayê hez kir kurê xwe yê yekte da ku her kesê baweriyê bi wî bîne û nemire lê jiyana wî ya her heyî hebe bi rastî ji we re dibêjim kesên gotinên min dibihîzin û baweriyê bîyê ku ez şandime tînin xwe yê jiyana her heyîne û jiyana her heyî tê wateya nazkirina te xwedayê yektayê rast û nazkirina Îsa Mesîhê ku te şandiye lê ev hatine nivîsîn ku hûn bawer bikin Îsa Mesîh kurê Xwedê ye û bi baweriya we bi wî re jiyana we hebe niha ev tê wateya du tiştan pêwîst e ku em bi gotina Îsa bikin ku melhem ber Xwedayê pîroz guneh kiriye û çi qas biçûk bixuyên jî di jiyana me de xeletî hene û divê em ji vê rastiyê piştrast bin ku Îsa bi mirina xwe ya li ser xaçê berdêla gunehên me û mirina ku me heq kiriye daye gava em vê bikin Xwedê wê yekser jiyana her heyî bide me îcar dema ku tu mayê şandî bi vê rastiyê re rûbirû ma tenê dikarî bû bigota Xwedayê min û Xwedayê min niha heger bixwazin hûn dikarin bi Xwedayê jîndar re di aştiyê de bin
هگر که هن اری کرنا جیره بکن من لهمبر خدای بیکی ماهی گناه کریه از قبول دکم که مرنا عیسی یال سر خاچه به تواهی جبو گناه من هاتن داین و از خود سپیرم عیسی که جبر گناه من بردیل دا از جبو جانا هر هی لبر خود سکنک بیکی ماسی بگرم رب من او خدای من